o te whātana whātu i le tunu u whamalo o wholau o tātou ria le tai au le nei o le aso lua o le aso wha o le masina o ke topa tau sanga e lua a whelua sifunu mani lua. Ia o le si fonga le lau mua ai alo maia o le tātou saunu ngā loto o le ataita ia le sunga le tau simata ngā luenga Reverend Talofa se yuli mai le kāle sia me tu tisi Samoa i nai lo hat sumai al whafonga. Whai mai ai whanunga leo nei tai au mātango fie, tai au fōua ina i le tua. I lo soi fua mo so mātou ora. Tai au mai a tātou tāpua i le tua. Nganga po i ai. Le nganga o le poto malama. Le nganga e tonu ai vi inga wha mole a fio mai o mātou loto. Po i ai lo mātou ora tāpua ai. Ono Yesu ke riso le li mai whaola. Amen. Na tātou peservi inga se lau si formariva. tātou ni aso mai tu whaitau aso le kāle sia me tisi. Mō mai lea li ane mō mua ma tā upo e lima.
faitauina mai fai upu e ono. Whangata le fai upu e sumalua. A fionga pa ia le atua. O ia lava le nei, o le na maliu mai le vai a tō maltoto. O Yesu ke riso lava, e le turi le vai, a o le vai a tō maltoto. O le nganga fo i o loo moni mau mai, o wā o le nganga o le upu moni lava ia. Tolu moni mau, o le nganga ma le vai a tō maltoto. O lea tolu fo i au ngā atu ia i le mea tasi. A whai e taria i tātou le moni mau o tangata. E siri le moni mau o le atua. A wao le nei lava le mori mau o le atua, na ia mori mau mai ai i lona lava alo. O le whaatua tua i le alo o le atua, o ia tonu ia te ia le mori mau. O le tari tonu i le atua, o ia whaia o ia mapelo. A wae le tari tonu ia i le mau na mori mau mai ai, e le atua i lona lava alo. O le nei fo i le mau. Fo ina mai e le atua ia te i tātou le ola e whaapavau. O le ola lava lea o i lona alo. O le o ia te ia le alo, o ia te ia le ola. O le o ia te ia le alo le tua. E le o ia te ia le ola. Malama ma. Manuia mai le tua i whaitauina o lana fionga po ia. Mai atu mau ia te ia le vi inga i o i whaavavang. O le au o mawhauwhau ma whale nganga o le nei aso mai tu whaitau aso le kālesia. O Yesu o le moli mawola. O Yesu o le moli mawola. Na tu ua e Ioane i Jerusalema e whaamautu i Efeso. O Efeso na ia tusi ai le tusi evangelia. Ma tusi nei e tolu. Tusi wha losi le au whatuatua. Ona o lo i tau wali ai. Ai maise ai lava. O ao onga se whatatau i a Yesu. Le vai tau o le tukutuku wae o le poto ma le ata mai. Fai mai lantou. So se mea fai tino e angasala. Ma wa amata ai o na lato fesilingia le atua le tino tangata. Tō fesili mo sue le po ia o le soifu o Yesu Keriso. Ma natu ma o onga nei. Na lui ai le ola whatua tua o le ulua i e kalesia. Ma amata ai o na fulitua nisi. Ai toi fo'i o lātou talitonunga e pe o le lotu i utaia. Ia maisi lotu. Foi upu o whaitauina le netai au. Tau wha malama i Ioane o Yesu o le alo o le atua. E tolu mori mau o lo ta ua i Ioane. E lango ai lana mau. Ta ua i Ioane le vai. Toto male angang po ia. Tau tala Ioane le vai. Tala noa i le papatisonga o Yesu. Na awa noa ai le langi ma fio ifo le nganga po ia marisi ufonga. O loo walo pele oe. Wa o fia lava i anto oe. Le papatisonga na mori mawai le nganga po ia. O Yesu o le alo o le atua. Ta ua le toto. Tala noa Ioane i lona maliu. Le maliu na fai ai le sa taulo ma fata fai taulanga. Na fasia ai le tamai ma moia le atua. Mo le paseka. Le toto tamai ma moi na ia ola le tangata. Mea ia e mori mau ia Yesu. O ia o le alo o le atua na mau whaatasi ma tangata. O le ase isi mori mau e mo o mia le tangata e whaavai ai lon whaatutua. Whai mai o ane. O ia taria Yesu o le Keriso. O ia taria fo i le mori mau o le atua. Fa mai manatu au tu o le nei aso. O Yesu o le mori mauola. Le mori mauola fai mai o ane le amatanga o lana tusi. Sa mātou whaalongo iai. Sa mātou wawa ai ma mata iai. Sa tango fo i o mātou lima i le lo kou o le ola. O le wha marosi le o le nei aso. O Yesu o le mori mauola. O tātou iai le vaitau suinga. Tala inga ese ma le poto o lui tau ina ai no tātou o le whatuatua. O le wheau o le tala lelei, e le aise isi mori mau. Ke talai Yesu, ua o sau ina i o tō maua le ora, ia maua a tiri ai lava. A whai o tātou taria Yesu e vea maali ima whaola i o tātou o langa. Ua talia i o tātou loto le mori mau o le atua. Ua whai mai Paulo, e leo toi ola
a o ke riso wo ola I te tonu ia tia. Le mori mau ola le nā, tātou tu mau ai, tātou te mau ai le ola. Wa se ale au ngā tātou te mau ai le lalo langi uma. Ai mau ai lo tātou ola. Ono Yesu. Amen. Tātou te tālo. Lea tua pa ia, lea tua mamaru, lea tua ana nafi o lea so e alua. Ma oe le whamavau, ma le li o le file mu. O fe mori mau ai, le fōfuanga I loa lofa ma lo whamau. Tau ai ma ono mea le vi inga ma le whamanu. Paftai ue whapopo le nei aso I lo mātou ora. Ala se ulau whanau I fe au mga luenga. Paftai ai tā leni mga waa ue whasoa. E ngawa I lima ai le atina e ino a inga le atu nuu whapea le kalesia. O manuia ta mama tina mātutua. Whapea nei whanau I whai ngā malo longa le nei vai tausanga. O manuia fo I le nei atu nuu au mau mga lulu e ai. Whaftai li tala le lei. E sanga wha manatu ia I mātou. O oi Yesu Keriso o le mori mau ola I manuia o le langi. Whaftai a nganga po ia. Le nganga e mori mau pea ma sufi I mātou I mea tonu uma. Le nganga e fsosoani I teimi o lo mātou le mautoni. Whaftai tele Yesu Keriso mori tongi ora. Wawe ai lo toto ma mori mau. O le tangata ua uma o na whaamanga loina. Lo ngā ngai e whamanu atu ia I ora. Aua fo ini ngalo se mea tasi o au mea lofa. Ai le a toa le tangata I lo tātou wāno nofa. Foi ia I lo mātou wola whātua tua. Tele nā wanga o mātou loto I mea le lalolangi. Ai whātua tua na I le musumusunga aloa nganga. E le whamaoni lo mātou wola ngā lulue. Si ute a inga le atu nuu whapea le kalesia. Awe foi lo mātou nau e lape ia mātou whai unga whai. Whamole mole whamangalo le kalesia kerisiano. Pea whai o mātou whaatamatama I au wheau. Le langi o taua mawewesi. Le sa ilo le pule le malosi. Ia ngalo I lo toto. O mātou whātua tua I lo toto Yesu Keriso. E whaamama ai o mātou leanga uma. Ai le tu ua o mātou mana. A wā oe o le tua tali mana. Whaamole mole whaamanuia le tau wha o alau whanau. Whea lava le whatwhai tau langa o puno no wai tō manu mai lang. Manuia ai a inga le atu nuu whapea le kalesia. Whea au mga luenga le nei aso. E ngā lulu e fua, e mata ala fua I mātou. Pea au noa ma oe. Alofangia nei whanau. Le ola matatau iantu o le amatanga le o le poto. Ma lolo ina whaiwata pua I o ta mama tina matatua maua la lātou tō whā. O le siri anga a inga malau tāna le lei. Whamanuia le nei atunu. Iai lo while mu maua lon ta mau a inga. A wālo mātou ola I tino nei. Manatua I lātou I maota ngase ngase. I lātou fōi o whāta o toria I a inga. Mātou te si I mai whātasi atu I atu oe. O ai o whia maua se soani I iai lo lofa. E o whānoa noa wha maise lo nganga. Alofa ngia E kalesia kerisiano malfe au moni mau. Ia maua leo mana e. Mātou te fola ai lo fina ngaro. Tai mātou I mea leo I elo mātou I loa. Leo I mātou I mea leo I lo mātou malosi wha I loa mai o wala. Pe valea se malanga E le se ai. Wa manuia la leo ma leo nanga. Wa se manuia o tangata lau tele. Tātou ma oele nei aso E manuia ai a mātou whi au. Ono Yesu Keriso le li I malwhaola o mātou ole ma tālo atuai. Mau I o mātou lunga uma le loftu no e le tua ta mā le alo ma le ngang pa I. Mau mafuta mai mātou nei o le whaavavau lava. Amen. Amen. O le nā ua whaafonga le atunu I le tātou sānu ngā lotu o le tāu nei na teita ia le sunga le tausi matanga luenga Reverend Talofa Yuli mai le kālesia me totisi Samoa I nai lo hate mo le tuele ngā whaafitai tele whamalo tā pena whaafitai mo le ufolfola le tua whaafitai fo I mo te talo whaamurianga ia o le talo fo I lea le atunu ui whaamanuia atu lau sunga tua nofo alo whaafitai fo I tāpo inga le kālesia ia manu tele ina le yasom fuafuanga le iai whaafitai tele lava. Le taimi lea ua 15 minute ua te nei le
fitu afa fitu le tatou polokalame o le ata o le tae. O le viinga o le atua mai le kalesia me tu tisi Samoa i nai lo hat ua polo a i mai Yesu. Ia le whangasolo leo le tatou polokalame sumai le whafonga Talofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Praise the Lord,
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atau le tayao. Io le fu ia so fo tanto fe no fo lungo pe o ea ia le we mo le fu mai mo wala mai fo ni ta o wala tanto polo kana me atal ta ma lo so fu ma lo fu lau o mai oi ia le ia o le tu o mo lui lava Wellington le va ia lo ia i lava le tu lang o le tau malulu e wi le vale wo mai au ka topa e le o sa i peti o se si ai na o fam tala tu lang o lo ia i mato i nei ia mo lo silfia e futai au fou ia ma lol fo lau fa talo fa tu de ngang fifi tele sunga i fa fe ngai ma fali tua tupu mai o le tunu o le tu vai utina fa talo fa tu ma lo se le tunu mo nei fa nau ia ai mo mo le nei tamai ti wale tu o la onga ia te lo foi na onga talama onga pese lo tamai ti le pisi tamai ti o tawai ma lo la vale tawata ia mo la tu am tani nga lo mo tu le yaso alo fa tu por que la même femme lo ki me to li tio fa no longo fa tai foi na ta vale io lo fa no longo ma fu to me lo fa tu por que la me li ta ao to pa nga mo lo mo mel tu tu no ta to Facebook o YouTube fa pe foi il ta to Apple sa mo ke to radio app ya ma lo o ma yo mo fi via il me ta u na lo mo fi via e la ngona la fu le to to ma lo si fa se ma lo longa era maual malo longa le lei to anga inu le vai ia to anga e tau mafa fruits ma veggies ia po fuala uaina fuala u faisua ia mo fol malo sfa popo mo tatou ia o te lo fol le tau sanga sa lo tau ina lo fol longa le tele o lo tau sa fere mo tatou mai la vai le lua fe lua sfulu lua tasi ia le uo me fol le tau sanga le tatou fa tau moa va tu fa un o tau sanga ia ba e foi le lo fa mala le 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 tu o te mai o lo so i fu mo ola ia e ia la valu tau o le langa ia e te tonu la foi
ia o lo tu mau pe tatu fa tu tu ile ia le ma so so ni mai nisi o le malanga ni ya so manuia to fa nga malanga ia nisi foi o malanga mai Samoa po Australia ia manuia fulu to malanga mai ia mai tawina la foi tala foi o tala o niso la langi tele o tanga talo fio mai ni usila ta fa ai e pe fio Talofa na file na mai ai le te le nisi o la to fa tali o la to visa oi ia wala lau te ilo ni matango fio le tonu o te tonu foi fa pe tatu ai ngai Samoa ia lo po lai foi ta pena o me ta fa ia o le tu langa le tele na o le ia mo fia ia le la fanga solo le tatu por grave le ta ao il fa mo le afa o le ai o le fa mo le tale valu tatu tala mai Samoa Talofa pe o masani ai ia o le minuto i luma o fa fonga le tatu talo le tau fa mo o soifua ia mafanga solo tu tatu por kala me il talo valu tu le si fonga lo mua le tu e 2 minute ia on tale o le valu tu fa wol pese mo le fianga ia o sangone Ai,
Sao oil melna. Ia whatala whātu le tātou tala o le tau mō le iaso pe o le whālia le ofisi o le wāi tau. O le so ia e a ua le iaso o le aso atai au pi whoringa ina i timu i staimi whape fo i la stofi. O le aso whareine a ua le sto na imatua i langi le lei a le tau, langi le lei le tau i le sto na o le sa ia e wha malu malu o le so fua e langi le lei fo i le tau. Ia o le talo le tupe mō la tau e la fo la tau tupe le iaso. Ai o le fua le malulu le aso nei Wellington manu tua o yolo ye le ono. Fua le mawhanwhana sumal wha o le ulaf tupe. Tasi tala New Zealand maulau tupe Australia e valus furu 5 sene. Tasi tala New Zealand maulau tupe Amerika e 5 sene. Le tupe fiti tala 2 sene i le so. Whapefo le paanga tonga tala 2 ni le yaso. Ia o le tupe Samoa. Tasi tala New Zealand maulau tupu Samoa e tala 5 sene i le asole nei tala 5 sene. Ia manole anofa manole anga lei. Te mineo lo tomaiti Samoa ia. Te lo fo ile o malolo ia. Le ulaf tupe ia. Wafo ia la i papa e o le whanau. Ia mes fo ila tolo o mainga luka whawai teimi. Ia o leile wai teimi le la fo ila tolo tupe no fo le whanau le whamuri mai. Ia lo pe watwata usi o fo lom tua. Ia la titi o foto mai. Ia le. O le no family nga wa soifua. Ia o le tato email level na mo as fa na pe afia mai ya so fa na at samocapitalradio.co.nz. Ia mo rio tele o to wa soifua tato ria la so fa o masino ke topa ma lo fo la muia. Ia o le tus foi tau o mo le ile. Tu sel perfetto Isaia 5 fe valu. Awa o manatu ele o to manatu. O wala ele o to wala. Wo fita lai mai ye ova. Ya. Na le telefon foi tau le yaso. Ya o tatu manatu i tatu wala. Ya le fita lai le fiora le tua. E se ala manatu o tangata e se ala mafina ngalo le tua. Yo Isaia 5 fe valu. Yo le fita wina le taya o ya. Atanga le tua e mai o le fina ngalo ya mauna ala. Tātou te ui ai, ia mamau ai so whirangalo mamau ai so manatu. Pesa nei whamunu e as whanau, anu ia te leo tō waso i fua. Samoa e mitiai o se Talofa a manuia lo waso fana waruia e oni awa mani pena e usitai uasirena e manuia i lola e oli ai mafia fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa
mua pea le atua. Whakao atu tau rohu marosi. Tau tua male wha maoni. O mai tātou whiwhia. Noa so whana noa auia. Tātou vivi I mawhanga hawhetai. I le atua ua auia mai. Talofa tu le tunu malo so ifo usmail fa fonga le vai foi le talofa so pito lo langi me na tupu le so. O le aso ne tu sanga tasi lima tolu fitu. O le tuspa ia le e ingoa o le Matthew Bible. No lo mia le aso nei. O le tangata sua fa ya Thomas Matthew. E fa pe mai o le urua e tuspa ia le ngana fa pe tania ua mai au na fa le wina. Mai ngana po original languages na lo mia ele tuspa ia. O le so le tausanga e tasi valu lua fa. Na maua ele fa vai o le malo Mexico. Ia ma avea lo ma nuueta o le Federal Republic. O le so le tausanga tasi valu tolu sfulu na avea I Belgium ma nuu tuto tasi mai pulenga Netherlands. Na amata mai tausanga tasi valu tasi lima. O le aso nei le tausanga tasi valu iwa lima na fai ele taalonga tanga hapolo mua lawe Amerika o le Open. Ya, na malo le tangata lea mai peletania o Horace Rollins. O le so le tausanga tasi iwa lima sfuluwalu na tusia ma whaonga ina le whaavai o le malo falani. Le ayo o mai taimi ni o le whaavai na lo iai taimi al nei. O le so tausanga tasi iwa ono sfulutolu, o le Far Flora. Na angi malosi I Cuba ma Haiti le so malili ue tangata e ono afe, talo fai. O le so tausanga e tasi iwa ono sfulumane lima, na mata ele whainga malanga Pope Paulo Leono, a CI ia le atu Amerika. O le so I le tausanga e lua afe ma Leono na whaavaina ele upenga leo le Wikileaks ia le tele na liki e tua whaamitalanga le fuia afia I ma Amerika tele o le whaamitalanga liki e tua le upenga le nei o le asole nei I le tausanga lua afe sfuma lima sa ta alo ele North Queensland Cowboys ma le aulea Brisbane Broncos ta alonga le final NRL le ana manu malo ai ia Queensland Cowboys se furufitu I le se fulumaleono o Broncos. O le soi tono ni usila. O le tamalole o Maurice York. O la ua malona tali I Anthony. Ia sa la ngau sia ni se vai tostoso mai tono la fale taavale. Mai ia la suia lo le ingoa o le sando e masania I le jendo. Uno wingala. Aso stay mia ta o le sando po le jendo. E tutusa pa wale se senga. O le jendo le upu na whaavai ni usila. E le tamalole o Maurice York. Malona tali o Anthony. Aina malanga ia pani vava ai ia pani se vai ia toso. E ta o le sendo. Ia. Kuto o la ua le upu le o le JAN. E wha umi ai Japan.
Ia po Japanese, ia male sendo, tu ia DAL. Mo lole upu, chendo. Se vai tostoso. O le so, ia sa manato langi manatu ai ia meola. Ia po le whainga uo lea tangata soifua ma meola, po le aso ne ta o le World Animal Day Humans Relationship. Ia na mata whaamamalu me tausanga te se iwa tolus furtasi. Ia utato iloa tele meola matua pele I tangata soifua, ia po ala tau whangawhau. O le aso lal nei, o le aso whangawhau. Manuia tele tae au whaftai lava.
Lai fa fo mai tau tua si fonga le mua ya mai foi tatu tala na me na tupu la langi ne yaso ya le ngata foi le tatu pese na ya o vivi inga o le afio anga o sa fotu la fai ma lo le tau ata to ono minuti o na tale o le valu uti loe o le va telen tatu fai no tamaiti le winga o le whamitala na tatu fiola e masoifua e Samoa o mai nu esere u tatu no foi o tatou whai alo tamaiti. O te lore vai tau ne pisi foi mātua tau sa ili ia. O fo le whanau mo lotu tamaiti. Ia mu ia o tau iau gilani nai o tau huhunae. Te le ia whanoloa intia nai whatau of papa ia mātou Wellington ia tau su e tanga. Ta ia le ofo sian whanau. Ia me tau ina foi la. Ia tatango mata i winga o tamaiti. Tu se rei mas tamaiti te pa polis o papa e poni se vai fou. O va pea. Le no foi pesa fa pea ta ita ya so ta iti le ama so ta popole ya la fai uma e matu. Ai o tu le so na ya e o va so na me so fa ta ita ilo ofu mo se vai. Ya o tono fam to e ma fa pea talo fai nei matu ia vai ta ule uti o fa so ma le ta ngolima. Ia sa ta mo fai la vai fai of papa e o tamaiti. Ia pea fu le taimi o le ua botele se le nyu maua ia fa so a inga. Ia pe a fua yaso ia ia mele ia fa malo la vene matua matutua ia ro to vai taimi yaso ia pe no fa ia tu ile fa pe tu sa uma inga ia asa o wala va no fa tau ile of pai pai el tama male tainia ia manuia ia o nga tala lo tamaiti le yaso tamaiti mto pepa ia o le la tala to pesele ia le uta pena mai tatu tel fo le la tala valu a Talofa to tatu pa anga uma la volo mafuta mai so se vai nga lo langi. So se vai ngoni sila mai se la to mafuta mai fo ya ukilani le ai malos ya lo fatul por clame ya mal to lo to pa lo to purangalo.
O te toi whātala tulu tātua tunuu I lau whaafonga mai mo fo ili nei aso fau. Aro mai e se whao poponga le ni o tātua tala fau mai Samoa. O se tala fia mo tama whanau le tunuu o lo malanga I ngā luenga whaamai teimi I New Zealand. Le ua mawhai eo na awe o lātua aso mai pe a ngā se ngase se tasi. Ma maua le tutongi pei lava ona ia ingo tangata whai ngā luenga Samoa. O tutongi o ngā luenga whaamai teimi, wa o se maneta pito sili leo na malosi o lo to sina tu iei tama whanau le atunuu. E ngā lulue ia ngā luenga I atunuu I whafo, ma o le waaifo I le ale malo e tautao fiofi mai ai, le so o na malanga tua tātu tangata, ai tu ngā wai la tolo whia le tausi ainga, ma ngā lue ina whaatu anga. O se tasi o vaenga o lo sila I ele komiti o filifilia, e fisoso ni atu le kāpeneta ila ilo ina wha le leo I lanto le a malanga I ngā ruenga, ai meise o tūlanga I pe o nālia I mai wha fi tauli. O le vaa ai le to tele o alo whanau le atunu o lo iai anga va au whai mai a onga. Sa ngā lurue ngā ruenga le a leo le malo o whai a onga wha pia fwoi soi fua malo loina, wa se atu to tele ngā lurue I ngā ruenga wha vai teimi, tanuai le o le tutongi. Pe o sila fiol tau sangan te nei, malanga mai al tamai tai pāle mi o malo New Zealand, Jacinda Ardern. Na ia whaala wilo o ele se fulmali I vahafe o awa noa whai ngā luenga mō ngā luenga whaavai teimi. Tūsale was fulmali va pasene, wa siti ai mai le whai numero a sāi ai mō mua. O le pol kalame neo ngā luenga whaavai teimi New Zealand ma Australia, sa amata mai I le taitolu māsina I le iwa māsina, pe tai o lea wa o atu I le taitolu tau sanga. Wa momoli le whaaftai al president o le sosio faltale māloi le atunuu, le whionga tupai sa le imova ai. E le fuafua ngā le whainga mālo whaala wilo e le whionga le sui pāle mia, tuala te vanga Josefo Bonifacio. Le ave e se o mai leo a inga whaale soi fua mālo loina, le sa whaim whaala vilave le malanga mai o turisi I Samoa. Ona uia mai tawina, le toi whaau popo e le whai numero turisi e se mai tātou tangata Samoa. Le ua malanga mai whainga malanga wasa so o mai ai. E asiasi mata whao mai mō mai le atu noo. Whaai loe tupai, o se whiawhianga tele le mō whalitari mā loi sa vai, o nau lea wa amata o na vaia taita stasio na maua turisi mai isi atu noo, wa no foia whalitari mā loi le motu tele. O whalitari mā loi le taulanga le pe o loo le lifa iai le no foia turisi mai fafo. Au whalitari mā loi nui tua masawai, e sea o na iai turisi. I wha maumongo lo fiso turisi tangatu malanga mai I Samoa. I le masino au kuso, e I wafe fase lau limas fuluono lo wha mawina. O atunu e 5 pito e lunga o lo tele I tangata malanga mai le atunu. Le o lo mawalunga I lava New Zealand, e le toru wafe valu se lau moleono. Samoa watoi malanga mai le atunu. Ma le lua afe valu se lau 2.5, o I lantou I au fie ma turisi mai isi atunu. So o iei ma Australia iwa se lau 2.5, Amerika e ono se lau 5.4, ma le lua se lau 3.5 mai fiti, saina e au fie mai se atunu, e afe fa se lau 3.5 ma le lua. Sau no tupai, e o milamba se teimi tau tau wātia e whalitel ma loi le mo tele I sala whai, pe a whai e tūlanga le leipea, le whātua sina mō tangata malanga mai I Samoa. O se tasio vanga na wha manino tupai o lo whaima fianga o le malanga mai turisi Samoa, ona ua whaisi taunga tātele o pāsese. O le malanga atu le whionga le tamaita I pāle mia fia me Naomi mata awha, e whaatasi atu se wala audia mai le president o le malo Amerika Joe Biden, whaatasi mataita I o atunu o le Pasifika, wa wha mawina tala wha solipito se teimi mua le wa wha tau teia I se whontanga wha pēa. O le vala awa le president o le malo Amerika, taitai o malo le Pasifika I le whontanga. Wa ia wa ai e le malo se le wha ua mai le malo seina ia tunu o le Pasifika. Ma ia ofo mai ei ni ana fisoswani, e tau wala mai awala e pui ai le malo se swinga te tele o le tau. O I tū tau le pui ngai a fiai mana ngā te whale, ma le so ona whango ina wha soli tū la fono, o tātou o ngā sami. Wa ioi na I se whenga inga e taitai o malo e se fulma le lua le Pasifika na awai,
Ma le President o le malo Amerika, se whea ngai ngā lulue whaatasi ai e o atu i le lumanai. Vanuatu, Nauru, New Zealand ma Australia, e le whaatasi atu o lātou taitai, ai na o lātou sui na whaatasi atu i lea whontanga. E toa tasi se ali i lea watu i nane lea fio ango sa le la valu i savai, mai le to ono lea o loo sa i lia leo leo, e le whaalawelawe lea i se o sofa inga leo leo le whaai ungo le vaiaso, e se whaatu anga marijuana, na ripotia ne e se tasi lava o lea fio anga. Wha maunia mai al komisino mtanga luengo leo leo, a wapa aulongo i tino Filipo, o lea so le whaatasi atua i sa la whai, mo se soa lau pulenga whaatasi mamatai o lea fio anga, e wha o ngā aitu maanga wha a Samoa, e fo i aile wha whita oli ma le mata au pua tūlai mai. O le wha naunga le komisino leo leo, e nei ngā lurue whaatasi ma lea tunu mapulenga wha amatai, e wha whaingofie le lātou ngā luenga le sa ilinga o i lātou nei. Wa toi te e tua malu le malo le na la veve leo so whainga i se pulu whana, le ua wha maonia, o se tasi mai le to tolu leo o lo pito i lungo sa ilinga leo leo, na wha pai na le la o malosi. O se tasi o le to lua malu le malo le na a fie le pulu whana, e mai lava i le a fio anga o sale la balu. Wha moe moe o wapa au i le mae ai o lea whiutanga inga ma lea fio anga. O le a vave fo e na maua le isi to lima, le o lo sa e dia bea. O Talofa wia mai Samoa, Manuel ni yaso, whasoi foia. Toi wha Talofa tua tātu Talofa. E whaatalofa atu i le nei whaapōponga o telefau mai le siufonga le no mua i Wellingtone. O le ahono a whaina ngā salonga masani o Wasenga i Universite Uma e Vanua New Zealand i le isi lua vai aso o lumanai nei ona o se te e a tangata whaingaruenga o ia whaalapo tukutonga. O le aso nafi le ana whailoma ia se whaiunga a le uni o whaia onga wa onga maulunga. Whapea le whaapo tonga o tangata whaingaruenga le malo le pisa a ma le e2 o le a whaia se lātou te ma tau fia ngā ruenga o lātou sui awai o lo whainga ruenga i tonu o Universite Uma o New Zealand ona o le mata aupua winga i o lātou tu tongi. O whiuta na inga e winga i tu tongi o lau whainga ruenga ua toa lia i le teimi nei i le vāma pūlenga o Universite. Vai na whaalia mai le whailau tusi o le uni o whaia onga wa onga maulunga, Sandra Gray, o lo o fuafuaina le leilawa le itu ainga o te e te tau o na whai. Whaalia fo i Sandra Gray, o lea ua pāsia le whaia o le te mai o lona winga, e iai le taimi o le a le whaia ngā ruenga masani, ai moise au nanga au whiai le awa o ina o mata aupu i le tonu o potu wa onga, o le tonu o whaletusi, ma fale mo suenga whaapitoa i le tonu o Universite ai whaapea fo i matu tonu o ofisa. Na whaalia fo i el tamata i whailau tusi, o lo whapea na vā ma mao pēa le senga o manatu o le pūlenga o le Universite, ma uni o te ngata whainga ruenga, ini mata aupu i se furuma le walu la whai i le tau na maua i aise i oenga, ai o le manao o le uni o te ngata whainga ruenga, ina ia whaia se si tanga lau tele 8% mō le au whainga ruenga uma o ngā rurua i le tonu o Universite e so sonia i le taunga tā o le tau o le soifuanga. Sa whailo mai fo i le whailau tusi lango le pisa a o Alex Davis o se tūlanga whaanono tele ina ua whaamalo sia tangata whainga ruenga e a wai ma whaia se te ma tāo fia la tau ngā ruenga ona o le maua o se tonu mautū e winga i o lātou te tongi. Sa SS ni malienga sa whaatalanoina e Universite, ma tai o lātou tangata whainga ruenga, a e taruai ua tele ina uma leo ngā o lātou whainga tau e ngā lurue hai le taimi tāsi, o leo ua mawhai ai o na whaia whaatasi se te ma le tāo whinga o ngā ruenga, tangata whainga ruenga o loo ha fia ai. Lipoti o mai le anga ina wha de tele i le Talofa tai o le Kapiti Coast,
o le wha mai ua leo no polonga ai lau whai businessi au kilani, o oso wha inga e wha au ngā ita awale ta lepe ai wha leo loa po o ram rates. O oso wha inga lata mai nei i le Cavity Coast, ua ilonga o na wha apopoli nai, ma le mautonu le au whai businessi na fia ai. O le wha leo loa ai ngō le Village Grocery Store i Paikakariki, na oso wha ia le wawao leo sa, mai silia i le se fulu hawe tā la le tau a whae o mea na wha le anga i nai. Wha lia mai e le li o na wha leo loa, Babesh Mora, ua silia le tolu se fulu tau sanga tā luo na wha foe o lātou a inga le wha leo loa, ai o le teimi mua le nei wā fiai i se oso wha inga wha pe nei. Sa ia tā ua, sa wha tālu sanga ina i lo lātou a inga se so swani mo le pui pui ngā le lātou businessi mai i tu a inga o se wha inga nei, ai o mai i le teimi nei, e le i maua lava ia se feso swani. I parapara umu, ua tasi nei ho i le vai aso talu na whaia seisios wha inga wha pea i le whale o loe wha tau ai awa maa losi e ngō o le Winecraft, o leo se wha inga na whaia po le tu lai fitu le tae ao, ma e ui ina i le i mawhai o na sao i te tonu o le whale o loa tangata sa whaia leo o se wha inga, ai tele ni mea na wha alenga ina ai maisi o tio ata ma wha amalama na ta ei, wha ai lo mai el tamai te ipule o le whale o loa, Michelle Nottage, ua tele taimi ua la tau wheilo i eima leo leo, ma tālo sanga ina se feso sani i lalo le polo kalame le maa lo mo businessi e mo o mia le wha le leia le pui pui ngā whale o loa, e tai e o mai nei e le i maua lava ia se feso sani mo la tau. Wha i loa mai foi e se sui o le pulenga o le Cavity Coast o le li o Sean Mallon, o lo o ngā luele council ma la tau e ono businessi ia na fia i o sfo inga nei, mai o lo tau mwhai ina ia wawe maua se lawe ai mō lātou i le pui pui ngā malu o lātou aseta ma mea tō tino. E lata i le se furu awhela whai o mai fauko viti se furu iwa sa wha mawina i le tono o New Zealand i le vai aso a toa ua tua na e tunei, e tusai o wha mau maunga mwhai numera na tu ina mai ele mtanga luenga le soifua marolo ina. Na wha adia ia wha mau maunga e iwa afe iwa se lau fitu lima la whai o mai fau, ai se lau se fumaltasi la whai o tangata sa tau fia i whale mai mo tongu stinga, e au fia ai tangata e tō fitu i tonu o potu mo mai tinga ina. Na wha i lo mai whai o mtanga ruenga, e tolu se fulu tolu la whai o maliu sa wha mawina i le vai aso a toa na tuana e tunei, o lato uma ia e iai so tanga ma le COVID se fulu ma le iwa. O maliu nei au fi aile to se fulu tolu i au ki lani, ta i to lua le Waikato ma le Bay of Plenty, to Tassie Lakes, ai whapefo i ma Hawke's Bay, to lua Taranaki, to lua fo i Mid Central, to Tassie Wellingtone, ai to ono Canterbury, to Tassie Southland, ma le to lua i le tumalo i saute. O wha mau maunga mo le vai aso i ona tua, na turai mai ai e iwa afe, malu se lau ma le iwa la whai o mai fau, ai lima se fulwha la whai o e na mali liu ai. Ua tā pena se au malanga o suisi nia o le Universite o Otago e malanga atu i fiti wha pēa ima Samoa i le masinda le nei, mo ni fesota inga ma la tau paanga i tu langa whaale awa onga i tu tonu o ia atu nu o le Pasifika. O le whaato ato e alu leo se malanga whaapea tai o Otago, taru mai le toru tau sanga o mawai, o na o sa matapu sa whenga iai o le whaamai COVID se furu mo le iwa. Na whailo mai e le whaauru lunga o le Universite o Otago o David Murdoch, o se avanoa ta ua le nei e wheilo i aima paanga o lo lātou ngā lue whatasi, ini ati na e se so whatasi i tono fiti, ai whapea fo i ma Samoa. E tolu aso o le a iai fiti le au malanga, o le a wheilo i aima whai a onga o le Universite au fiti, whapea fo i le kolisi whawhai whi au o le Pasifika, mai o le a wheilo i fo i manisi sa i umai le Universite o Otago, ai mai se o le haikomasina o le maloni sile suva o le tamaitai sofa ia Charlotte Dalo. Tu ua fiti o na malanga ane le i Samoa moa soe wha. Ua whaatulanga i nai ni whailo inga ma le pāle mi o Samoa le fionga ia fia me Naomi ma ta awha
Whaapea le hai komisina o New Zealand ia Trevor Mathison, e mai se fo'i nisi o Minster Carpeneta, ma whaaururunga o le Universite o Samoa, e mai se o le Universite o le Pasifika i Saute. A o iai Samoa le au malanga ua fuafua o le a saini ai ma se punienga i le vā ma le kolisi whaafai au i mānua, mai o le ao lātou whaatasi fo'i ma le Universite o Samoa, whaapele Universite o le Pasifika i se mawhitanga e au tū i le whaamanatuina o le onu se furu teusanga o le whea ngainga whaawō i le vā o Samoa ma New Zealand. E seisi tala mai le Pasifika, ua ta ua i se lipoti mai le atu Solomona, le whai o se whautuanga, mai tai o lea mālo i isi mālo le Pasifika, ina ia aua le popole mātua tupale i le la whea ngainga ua uma na seinia i le vā ma le mālo tele o saina. Na whaalia e le mālo o le atu Solomona, o le whea ngainga le nei, e lea ia se mea ia whaina ai fua isi atunuu o le iturangi le nei o le Pasifika. O le kopi na liki mai tua o le whengainga, o lo o aia ia ai se tūranga lu tele, le mawhai leo na whaonga ina o leo leo, ato ai ma leo leo wha o penga ina, wha pe ai le fita fita a le malo sa ina, mōni ngā ruenga tau le pui pui ngā le saunga le mui le tonu o Solomona. Peita ai, ua wha mawhai na mai e le pāle mia o le atu Solomona o Manasa songa rave, e le aia se wha moe o le whengainga, e whaatanga saina e whausia so lātou ngō fuanga wha military i te tonu o lona atu nuu. O le anganga utu lava o le whengainga e pei o nei e tā ua o le tū lea tau i saunga le mū o le loto i whale o le atu Solomona. Pei tai, o le mta upu le nei, o lo le fia tele i ai a Amerika, e maisi o isi mālo le Pasifika e pei o New Zealand ma Australia ona o Solomona o le o wha moe e vea ma no fuanga e wha mautu i ai vai ngā au mani mea tau ale mālo o saina e pei ona mana atua i le to tele. Sa whaia i au kilani ana nafi, sa sa ninga e wha whailo i ai alo ia, i au uma se fulua ia o le atau wahil ta unisanga o le ipo le laulangi, lea o le atari mālo ai New Zealand i ta alonga le kopi a ta mātai. O le tamaitai ko wansili ia Dame Cindy Kiro sa sauno ai whaafeiloa i alo ia mai New Zealand i aula ko pi uma se fulua o le a to wai i le tamisanga nei a mata i le Eden Park i le Astonai. Ta uai le tamaitai ko wansili lana sauanga o le ko pi e le na o se ta longa i tono New Zealand. Ai o le te lavo tangata New Zealand, o le lakopi o le autu lea mo le aunga e wha asili i mea uma. O le astona ai a sau nei, e a matai ta sangare nei e le ipu o le laulangi, e mai o ta alonga mua e tolu o le wha peona whi taui ai a whilika i saute ma whalani, o Engelani e ta alo fiti a o le Black Ferns a New Zealand e ta alo ai ma au si ta lia. I tanga polo na manu malo le li New Zealand Orion Fox i le tau wanga o le siompini o le ipu o le Alfred Dunhill la whaia i si kotilani i le whai unga le mai asa na te nei e mai o sisi ia tua i lunga i le luas furu lima i a lona tūranga i le whaasalonga o tā longa tā polo le lalo langi sa moli mawina lona manu malo e ona mātua mai New Zealand o le tau le lea le nei Ryan Fox e pei on silafia o le atali i o le olpeleki ta ua o Grant Fox i aso o mawai. E kiti wha ale wao malo i le waenga ta maitai o le ua lua malo le White Ferns a New Zealand ina ua whaia ina ai le West Indies i lona tolu o ta longa o le lata unisanga o ta alonga ta i luas furu over i le aso na nafi. E na o le iwas furu wha ai o le West Indies na maua i le lata utanga mai na tuli New Zealand ma manu malo ai. O le tamaitai o Maddie Green, na mata ina lana tā i le tūringa o ai, na ia maua ai whaiva mai polo e whasifuru lima mai e le ipe. O le stofi, le ta'alonga lona whai le vāo au e lua, e mai a whai toi malo ai New Zealand, o na manu malo ai lea la tau i le series, e ui ina e iai leisi ta'alonga i lima ai ta'alonga i le tau o na whai. O le whai unga le nā, o Talofa.
o le tau le iwa te maura no fa fonga le tino o fa poponga o tatu le fo le te mile o luas fu minute o te le valu di tai au ne le so lua yo ya ma lo le uspo ma le computer le yaso ai fa lo atu mo tatu umalava e ma se lava o tolu motu i saute i o le minute o le fa fonga le stasio tatu fa si silanga le ngana Samoa e ia ile o nanga ne ua tapina ina ia ni fono e fisosoa ni mo sa ilingo ngā luenga tātou le uwhanga solo atu le motu i saute ia mana ia fwoi tau o aua iai na ia tama whanau fwoi Samoa mwhai ana fisili tātou ngana ia ele lei o le atase pese whawhiwhia atu ni tai au ia putile lopo le ala utina o whai ia o le istangatae o masania ia to atalina na sua i le au auni i o le tele au no tātou pi le masani ti o tai au masani mai Samoa ia avela ni tātou me whawhangana na fi ia o le soifuanga o tātou ene ia o le whai tete au tau mafa ua tele tau mafanga oa tau mafa lololo tau mafa vuiru fia masina o tu le aisa ia o tau mafa na ua tele ngase ni te ia tātou i Samoa sa ua le esi e fou le esi fou le ia fou le talo fou le pepe oi am toa me lei ari ia le lei Tata pese fatalo fatu family atu le yaso tatu ainga mawo lo mo melta tua i Australia ia mes foi o America o Hawaii ia o America Samoa pe foi tatu Samoa e maso se mai ngoni usila o mo melta tua ia ko ko laisa mes pesenga o le tai au i no lus fu 2 minute o te nel valu
Ua o mai le taimi a sesia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga ai me seisi pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I seina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga ai I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, Talofa, Mauri, Taloha ni Sambula, halo o la keta, Talofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopono o tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, Mauri ora kia tātou katoa. Malo whaftai. O le tātou whasinsilanga lana, ia o whono la nā e pio na whailoa atu le tātou whasinsilanga. Leo nau si mai al whaafonga. Whaatalo whaatu mo whaatalo watu pa ia lau whaafonga le si whonga le mua. Ua talo ina e le toi tū te Waiora. I lona la mo le tāpinanga o tātou tangata Pasifika. Mai se tama mateina talavou. O whono whaasavali a mata mai le motu I saute I le vai aso le nei. Whaasolo mai eile le motu I mātou nei. O le autu o whono nei e whilo ai matana noa ai mo tātou tangata Pasifika ma lau whaipisi nisi. Whaatasi ma tangata Maori. I oni awala ma whai ei o ngā lulu e whaatasi ai. Mo awa o ngā tala whea ngai. Mo ngā luenga mo mia I ni usila I nei o na pō. Whaamole ia tātou awai e whaali sou whirangalo. Ma mauai fo I sou sile fia I swinga fou. O lo o tau mawhai ai lea vaenga o le malo. Mo le ati na ina o tātou tangata Pasifika. O aso la nei mano whuanga whai ai. O le stofi le aso ono o topa a stofi nei lea. O le afo le tolu I lea a wauli tau le ono le fiafi. E whai ai Ara Institute of Canterbury Kalaistete. O tō Kalaistete le whai ai. O le aso lua o le vaso fous furutasi o ke topa. Afo le furutasi le tae au le lua I lea wauli. I nā I tau Poutini Polytechnic I Greymouth. O le aso lulu, ia sfurulua o ke topa, le aso fofo I lea. Afo le sfurulua I lea wauli whae le fiafi, e whaia le lotu lea o le First Church of Otago I Dunedin. O le astofi le aso sfurutolu o ke topa, tasi I lea wauli le afo le tolu I lea wauli foi, ia o le Southern Institute of Technology in Invercargill. Aso ngafua le vasi o na tua sfurufitu o ke topa, sfurutasi le tae au le afo le tasi I lea wauli, e whaia nai le UCOL Wairarapa Campus I Masterton. Ia ma le aso lua, se fulu valu o ke topa, se fulu tolu sfulu le tae au le tasi I lea wauli, e whaia lai Wellington e le marae lea ta o le pipi tea marae Wellington. Molisi o whaamatalanga e fia mala malama atili ai whaamole whaafso tai. Le fionga le maa mea ta vanga se wala I le telefoni lea. O lua fitu, whaiva tasi o no tolu o. O lua fitu, whaiva tasi o no tolu o whaaftai lava. Ia o saini le fionga le maa mea se wala. Whaaftai. Ia, ia si alo le tātou tunu o lea ua whaiala na pisi nisi. Ia o pauta avale I tai Wellington ia e mawhaiona e a fio atu ia whaatauni pau o lauta avale, whapipi ia la tau, whaile wheel alignment, ia whaatau fo ini se maa ta avale o lauta avale, pia whaiwa uma, au nanga uma lava tau pauta avale, maa ta avale, whaingo pau, maua uma lava ina le tautua, ia le sunga ia tali e pe o na tautua mai na luas furutasi Vivian Street, ina Wellington ia o le ngor company o le Good Ear Auto Care. Good Ear Auto Care. To say
e lata i lunga Vivian Street a mata na e fai tau alo foi no mea e lata lo lufu tasi mata lo fa le mu lo ta vale o le tele yo paka i lunga o le fale nei o le o nanga le si alo le tatu tunu e a mata le valu le ta au e tau le lima i le fiafi mai le son fu e le sfreile ai o le stona ia e tau na e vili e fatu langa si taimi e te sua tuai telefoni lea valu o tasi iva tasi iva o le valu o tasi iva ia po le o lua fitu lua o fa lua ono valu iva o lua fitu lua o fa lua ono valu iva o le sifo ta ua le o nanga si alo ne o tatou tunu ia mantua tatou e le fa pe e fitau e pe le fa soa le tele waso ia ma fai ana fe alua i lau tavale ala tongi mali e lau au nanga e ala le after pay ia sili mai tau le after pay ia lau tali fe sili siau whana ue malama lama le leita mai ti le after pay o la te fe alua i lau tavale o lo uman fai pa ufo ala tongi ai ele ise interest ele ise tupe tului ia ma le tua le sunga tali pua ia malana au nanga le na o le kudia autokea whaftai Malo la valua te le titi le afo le valu to i 2 minuti ona tano le iva o le tae nei pia uma telefou i le iva ma ula vano e whaasoa i malesunga ia whaalinga le ota o le sui o le Universite a Victoria o le ua mau ni tatu telefou ia o le la alfo le teva tangata whainga luenga Universite uma i tono New Zealand ia o le tūlanga lava i o la tututongi le lope te ua fia el ma whaasoa i le tae nei ia le atulanga e le tala leo no fai tau inu le Radio New Zealand te nei le tae au o valo anga pule a onga ia o gilani ma pule a onga New Zealand i kolisi e ilisi kolisi au gilani tolu se furu lei tama mateini o le lato ia 13 po le tausanga fai tausanga furu tolu leo toi fo ia tu le a onga i le amatanga o le tausanga nei o le fo i valo ia le pule a onga le to atas o ilon tantonunga a le lima pe se fulu ia pe lata fo lus fulu ni sta me tele to fo iatu pe o mar kuata nei le walu malo long e to fo kuata mun muri wole to atu le aonga ole fa no longa fo le ata ita fo le tama ia me so o matua tau tele man na o no fo tato fa na u le aonga ona ua o li alo fanga fo iu fa ita maiti e le tatau o ye lato o no ta inga uma matua i manu ia o ngal fana o le alo fanga ia mai e pula onga o le telo tamiti ne wale mafaina to e tuli lo ato mea onga o no le taimi ma le tua onga le tunu ia ma onga uma uta to ino ia le taimi fa tu langa ina au mai e tau no fa ngata ia po assessment at maiti po la to mea onga le la wino e pula onga o le telo tamiti ia onga le tau sanga sifuru tolu ko lisine la tau tuli le taimi wa tau na vatu tonu de ia isi ala to mea onga po su enga fatino e le faia e ila la tau tonu o le telo tamiti ala le to atu fo ile onga ia tu ala lo to ai matua ia fa malo losi ane le tatu tamiti fa malo losi le onga ale ole ia isi tamiti o le tele i o la to tele i o la to sile fia ia onga ia mtata ese e fia ngā lulu e ala tau i fafo e fia ngā lulu tono ni ofisa. Ia awha pia ua lulu wa musulo walo ina. Ia awha pia mai la fia ka muta, fia palama, fia insini oka. Se lau pa se ne pe tolu, se lau pa se ne mana ia. Ia wa ai le wha au whale pe o e. Wa ai ia a onga ia mtata se wha au ia ilo walo. Pia matano wa ai multa usang fau. O le porenga pule a onga e pe o wha ilo le taio nei. Ona e o tuta maiti nei tu tongi maulano. Ia a mata lo le whai lo nonga tu pe ma me whataunga fo i tu pe nei tamaiti. Ele ma maulo, ele o e se nau ta inga fo ele va ai ma mau mo le anga i luma. Ia o le la mausi tu pe iti tif so soni a inga pe o le si na va ai o lo vai ai. Ia o lo winga os wha atu ni tai hao. Tama mal teini a ma mal tatungana. Whamalosi. Ia whaifa ua le ngaftiel tūlanga o lea onga ele toia. Ia sahuni e ulfale le Polytech. Ia lue ave sau kōs sa mutata se. Iwa o tele Polytechnic. Ia e mawhai aina ea onga le tawhainga luenga.
ia ai mana o fai fa pena te alu fai ngalu nga so so ni se wa inga mne yo matua ma ave la ko se le te au tua ma na ia na fo fuanga e wone i muta i na lu to mo fai te le yo ava no le tu vai o le mai e tangata i mai asia tangata i mai sa tu tonu tangata i o mai la lo por kala mele ni usila o la usul fai tamana o mai ai ele fo i tamana so mai a fi na wa ia vai la le o le wo ni usila ia me velana ta to le wo ni ia awole mai mo ta to of no ai fai le ta to no fa mole le la ta to fa so na fi to le ni se vala mai o mo ta to taimi o le fa so na fi o le fa nga hino le pule o le fa la vela pe ia o nana manino ila to no fa so me na fi to vidi me la to no valu lima o fa ta sima le o fi nga lo ta to tu no mai ta to mai uta wina le taimi ta to fa na una so i fu mo la le tu e pe e musu ate le la to me le fa la fe o fu ila ino la to pe e le tala fe nga ila to fa long e fa mata ya nga ta un ta to suia le upu tau si ai nga po le so ani ai a fai foi fa nga ino upu fa la fe o fe nga ta mai ai o le tua o i fe wa tu le upu fa la fe nga ta mai ai ya fe no la tala o le mo stasio tina ua fiu fai fa level ai ngolon to lu e wai o te ai siu ngali sfuru mo tupu tau sanga le no fam tala tu ele vaso ele te nei po na fia le vada no fos fumo tupu tau sanga ua fiu le vala au mai o le ai ngal pasifika tupe vai so uma ua fiu foliti na la ta yelon to lu ele laval ta fa soa e va ai mai ele ya ai lafo yo fera we yo uma le ngali ya tonu valu lima lu fatasi tonu valu lima lu fa lu vini mai tatu tala noa o le aso fina ngalo iai ya to fa o le tatu fa so na fi o le tatu se fulu le tatu ne o le tatu por kala me so fu malo lo ina ne fa to tai sa vedino che siano aftai solo mai yo lau fanua e machango fiatele e a e mai moa lo vai ta mai ana mua o le vai o le tama Sui o laua Wata ole awala O moli wa malama O moli e whakutai
Se fa vol tato pese le wil tato vala malo so fu Talofa. Malo so po lo sunga ria wa. Malo malo. O me taiao. Yo mo ni ala fa trai. Fele sau ilo vala. Tu lo lo. Ine ai Wellington ni. Oh ia, sau no mai malo so fu. Ia pa se tu ale. Mana yele. Le langa fo imeli le yo. Fa sol tai au. Ai, dai lava. Ia ma koloi. Ne ia fa ina sfina ngalo ilo fo ila ngona. Ole sa u sel mana yele. Fa long wa. Ole se upu fo le tal fe ngai swingo le upu le fa la vea. Talo po le lava le matango fio se upu tatou te suia ia ile. Sui ele upu le fa la bla. Ai ale suia lava le ia fa ngo fa la bla tatou. Ia tu ia isi tu tatou samo. Ia. Solo atonu le matango fia fa la bla po la se upu suia ia wa. Pe suia se upu matango fia ale suia foi le fa ngo fa bla. Ia tu lo wa fa fo la tunu. Wa pola se swinga suia ai atu ma wal faingo fabla masalo te valava le ya lum fana we he fia fai fala bla bla vai I va nga ya pe ona eta o fa so u foi ole munia ya ele alo ale atola au le tu la ngolo ya tato sa mo faingo tato fa bla ve ya mo va nga fa pena ai se le matango fio le va nga wa la nga le tau tua tato vecchio o la fa we sa no o le wotele tato fa na wo mau paulo atu isi fo ito nga tangata ia a fa tu la pala ngi po le tangata asia po le mau paulo le tama mal tini tato e matua le fia tu lo isa le sa no tu fu awai la file fo I faingo fa la vea ia ko to inga ia mesela upapai ia se fo le pipi ia la ngono fa na upea o I va inga fa pe wa ma la tu vai le faingo fa la vea to sa mo tu lo ia se fo ia le sola ia le fia fa la vea tamititia wa vai mai e o mai fa le lo io na ta pelola io tato sa mo ave uma mea ai totonge fa na ulo tu lo wa le fa fonga tu fu wa o le mondial va nga le ia mo ia lo no ngala ata tam faila tu mai lo to tato fa na o lo la fi ngalo e ta una suile fa ngo fa la ve tu sape suile upu ele ya sui io fa ya na suile upu ia ma sui fo I se peo pa nga fo ia tata o I si fo wa fa ia si ka le si sa bol va nga le o fa to fa ma fo ia e fa ia ai pe wa ma fo ia io pe le se va nga fa pe na I so la mona a fa pe le a suise upu ia e ta fo la na ia si swinga fo ia fa ngo pa la ole suia pe ala upu masan e suia fa ai tu ma wale malu mo le fa vai pe o ba na sa ta wota to tu no u no va nga fa pe na e pe fa pe na se la ngona tu fu e mo le mal fa al tel fa tele amol fa so I mon via ia fa ngal be ngol le yaso ia po le yaso la suma man la me ia fa tai fa so ma le fa so to no valu rimanu fa ta civil mai tatu tal no ma so vin ngalo tatu mta pe yo le tau fa malam la maina I ta mai ti ol tatu tu no le wo la so fo fa ia e fa longolo ta mai ti fa ngai no lo pule fa la ve li fi ia ilo ia malo so fo Talofa ma roto fua u foi ma o ma taio o la mo yo kai do ya sa no mai alo sunga ole ka kom ka pu pe o me ngi o pa be ra be a ia ele I ro kari konga ma lo ka mi ro sa mo I mo fa be ra ka ko o mai po ngi ko ele ia se me le anga nga u foi ele ro po la le me a fa nga le ngu ka ko o aso ia ole fa ngo fie yo le ngu au nga wa be me wa be le ia ke ro ku pe ma be ka ko mbo o ka ko ngo fo ma si ele ngu wa le ngu ia ma ko o ma ku wa le ke ro le ngu alo fa ko lo fa mai a va ki ro a mai ro ole
o lo boranga le nge ku fue ke re kai ngo mongi ala kala ku fue i lo si le ku i da mele fai ngi o le ala vale me ku pu mai lo ainga o le me ala vai lo dima o le me ga fai ai mongi ala kala le pero o ke re fa ki ngai ngala fanga au fai ya ku foi lo fanga wele o le me la ku foi ke le fai ngo fai ai o fai ngi lo mongi la kala ku fue o le fai ngo fie yo le ngu mongi ya o ke re fa pe o sa foi o ki lo ngi ku ele se me fai ngo fie o kanga kai ke la ngu ele o mala ngu o le ngu sa bo fai ngo fie o le me la vai ke mbawa ke vai ya o manga e fai se fa la ke fie ele va kera ko nga fai le mari o si o ki nga mare so ya mare fai po nga si o wakari ai angi mea kero e mai wo le vanga o sa ungi le se ele fa pe fo ngo kalosi o mako ai fai ke e o mai wo nga mai ya e kaui ma markau mafukanga le o maranga mea ko afia o mai o fa nga le se long le se mea ai o mara monguia mea o le mea lava e le se mea la so ngal foi mua lande so ngal foi mua ma le si mea o le kere kupe ia mo ngi ku e le va pera le vea kero kupe ma mea o le ai so fai e le nga o ngi o ka ko sa mo ka ya ko di sa vera mo alo ko ko nga o e se lo wikta ka po ide se kulo wa sa mo ka ke de ngu ka ko o le ngu ka ko le ma ko se lau pasengi o le ngu ka ko ke kalikong o le ngu a mai le ku ka ko ke so ko mo la o tangata la vai ai al ka nga kala vai wala nga kupu fa la be ki nga ngai lo o le mea ele kala pe ngai ai fai la pa a wonge ya vere fa lo mangisi be fai ele mele ele kala pe ngai nga o le ku manga le mea me ko ai le manga o se be fo ele lo fai yo bi nga vai ele lo po be ku inga pi pe o lo pa so aku le aku fue o ke mangu le kangangu e sel mangu le kangangu a wala ka kupu fa le la me fa ki ngai ko ka baki la me fa ki ngai ko ai fai ngo fie a vai a ko le pe kawi ngala ke fa to kusi fai ngo fie o ngai usape o malau lo baki ba lo fai bele le ai la si la mai le ku ngo paula ba le me wo e bawa i ola fa so aku le ku fe mar pa la ma ko awo pole five time lo finalo ya manuel le yaso fo fanga manuel ngi yaso fo taila pa te fo ma na ye le awa o me malongi lolo wa to fol tangata malon finalo ma le wala faisio na inga ya mo fol fia fa wo tato pese tato le na tala pe le to sfulu minuto na talo le iva le tua e il tato proclame l'università Vittoria per mo telefone il taio le iva o le vi o le fionga o tafua wasui olamba wacha ule awala omboli wa malama omboli le fakutai susumaya ni ulala ile tia eina osio fio ara se wo fa amaro ya susuma tau sinio ile tia eina otukula malano vao ilo ufaleao ia le wei le stato vala malo sei fu Talofa ia Talofa tu lo sunga tu fu e malo lava mo le tau tu nei tai au mata ngo fie tai lava fene sa lo vala ia o i wai no yo mata tele ale te malo sei fu tai eu malulu to bitonu wa i sa malulu ale le o le u oso le la suru mata ngo fie fo nei wai nui e lo la fai ngo fie fo ina o tatu tangata fai la tu palo ia sa le ia malo ia sa no mai malo sei fu ole ola u fie so so nya lava ona le tau tu li pele nga ngo le fesiri e pe on tau o mai po la se si upu e su ye le upu le fa la ve ia ina ia fa ngo fiona pe tali e tatu fana why tele lo po la fa nga ngo po le o le ngana upu ye lo wa a tau fa la ve e lo fa pe fa nga fa pe o le accident o le me la tupu o le me la tupa po se i ta o fa la ve le mel na ia an fai fo ina fa nga le upu fo ina le
se me ua fa'alavelave mai ai ate oe a e kai pe o le mea foʻiga lai ua i fialu se mea alai se mea lai fa'alavelave ai ate oe ia o le lola po feo upu ia le sa mafua ona fa'aogā mai ai e toʻiina le ia le upu le fa'alavelave a pea le fa'alavelave lona lua ioe ia kai pe o le mea galuiga a ka'uloa mai o maliu fa'apoipoga ia pe o se mea o la ua fa'alavelave i le mafaufau po le a ae le o se mea foʻi ge fa'ape e mat ia ago kakou kau ke va'ai le itu le pe ua matuiā ia ma ta'uloa lea o le fa'alavelave a lo'u ia lagona ia e mane fo'i le polokalame pe ona tu'uina mai ia e mane fa'aogā le upu le fesoasoani a e lelei lenā ia tatou ua fesoasoani le maliu o lafai tatou ave se tatou fesoasoani le fa'apoipoga ia alalava iai ia upu o mea taʻitasi e pe o fa'apoipoga o saofa'i o mea fa'apena alaga o tatou tanofi aofa'i lau le upu le fa'alavelave ia ua peina ua avea o se mea mamafa fo'i gane ia a le tulaga lenā e lo'u ia lagona e a'u ia manaia le upu na fesoasoani ia a fa'amatala la le tamaitiiti po le afine fo'i ia le fesoasoani ia pei o lae help a faigofia fo'i lana talia o latou mafaufau ia sa'o tatou e help so katou cousin lea po le uncle lea po auntie lea e talia gofia e latou ae ataʻotuna upu fa'alavelave ia e pei ua mamafatui o latou mafaufau ma au te loe fa'aosofia latou e fia o e fai fesoasoani e a fa'aogā le upu lenā fesoasoani o lou ia na lagona ae ta'upea ia o alava event po a mea le tupu po fa'apoipoga ma saofa'i ia ua ale me moni ia e uma i fo ia tulaga na ia lae manuia o lae fo'i mauaina i fesoasoani ana i āiga i taumafa ma tupe ua o tatou atuna maga e vatu e aumai ia e fa'apena lava ona fa'asoa ma fetausia'i fa'apena le tatou ola fa'asamoa na tatou ola mai ai ia alo'u ia na lagona manei le fa'aonā o le upu le fesoasoani ia e talia gofia ua ata'ulo le help i ona fiafia lo le tamaitiiti a le fai le help ia o se fesoasoani atu na ma se vaivaiga tufu e afetai malomo lo finagalo ia e manuia foi nei aso fofoaga ia fa'afetai fa'asaifua malo a tatou fa'ai nei le i vaega i o le soifuaga fa'asamoa e osiosi aiga pei o le maliu o le fa'aulufalega ia o se aso fanau o se fa'aipoipoga o se saofa'i e iai lava vaega o tatou fuafuaga fa'asamoa i ua leva o le fa'atatia faataiga la ua leva na iloa le aso o le fa'aulufalega ua leva na iloa le aso o le aso fanau ua leva na iloa le aso o le fa'aipoipoga uma le fa'atulaga i le aiga ae pe o le maliu e le iloa e sisi le aso e maliu ia e pei e utele iloa i ai i soufi lagalo ae ua fa'aogā fa'asolo atoa le fa'avelave ia pe o le aso fanau o le fa'alavelave ia malo soifua talofa lava malo soifua talofa tufu e ia lo soifua mani o maltaia lo manuia le fa'afetai ia salo maia ia na osina mai motunga afa e vatu mana e polo kalame nei tai ai lo mana fo ia manatu nei na iso po nei tamam o matu nei ai ba dai el mata pole fa la vela pe ile na o lo manatu ai wantela o fa la vela ia pe tatia la tupu mai se misa anga pe se fo ile ai mana ia lo mata o avela le apela le manatu sto ina le matu nei le sosoan tu sala e fa wai tu ma le alofa ia po se fatu inga le fa pena sosoan ni lai ita te fia fai me ai wala ita te lo te alofa lo ta inga me fa pena ia ma le simeta o le ta o ia le me o le amana ia le amana ia o tatou fa na wina fe o la mai mo la o le fa amala malama i me fai e tatou ainga o ina fo e alofa i fo te mai tiki ma fia sosoani la inga pe fai me yo maliu fai poiponga ia ili fa pe ola fai tu a me ala tu a fai mai so nga tu pe al me ai mo te mai tiki a te lo ale vai te mai tiki o te fai i me fa pena ai fu o ile
I lo malosi ma mea pena. Ai tā ua i o le nganu ko tā mo. Me i tau maliu, whai poiponga. E ni e langolonga ma i se ai ma. Ai ma nei i o lau whaasoa tu fu il mele o whaala vela. Nei o lo ua manatu. E tā ua i o le manatu o te tamale na umatu ni o le sosoani. Tātou sosoani o tātou ainga ia. O le mea ua maua i o le mele na. Ia na o. Nei motu ngā awhana ni tai au whakataila mamuni. Tātou polo kalami ni te o tuku. Ia, le alo whatele atu manuia le aso fuafuanga. Ia, whapena po. Aso i fua. Whātai. Ia, tātou tautua na o le whama iti atu ma ia nātou whama mau ma le whautanga le loto i le whautonua atua e le whaasoa ia o loutou pa ia mo loutou mamaru. Ia, nā o se visiri whautupu manatu. Ina ia pe o le mai tauna le o mai tauina e tau po e mai nganga o le tātou whanau ia so i fua maola nei atunu. Ia taulo le upala velave o le fia ia ita maiti. Ia saulo mai visiri tua. Te le iloa nā tangata. Ia oi na ave ia tu sala fika le tamaiti tilo no tutongi le maua. Ia fa tulo i mele fa ia fa pelu ka le la ngau tu la tu mele. Ia ma re fo is fa so na fi. A mala ma tamaiti. Ia e te va ia fa fia. Pe ala tu malama. Fa malama ia a uma foi ia le fa ngaina la upule le so so ia uma foi to fa malama ia. Ole na lo laki lo tato ye a malama se mea se ele ia se mea la to fesili ai le malama ia e tatau na fa atanga na fasili e tatau a tangata le e tato matua a wa tau te le fifi pe a fasili ia tato le fa na tangata wa la to fasili ole u tato maula unga ile fetala nga Yesu o ne ole ala pu moni male ola e te lol men fa na uma ye ile fetala nga na tato ole fasili a toma fisiri la so ta wo yo fisiri o le tele o tala ye tonu o le upu ye fa nga ta to li fa o le fa nga ila unga ta to uma wala no fa na uma upu na me fetala ile li o le tele o fisiri na fisiri la so o le ta wo na le fisiri ya ave fo in fa mala male le tali o tele fa tonu na tonu o ta tonu le o ta pena me telefon e fa wa pe ta to fa so nei ya maua iso fina ngalo maua fo iso mna tu ala ta to pese ya si fo le lo mua. Let's
te toi whātala whātulu tātua tunuu I lau whaafonga mai mo fo ili nei aso fau. Aro mai e se whao poponga le ni o tātua tala fau mai Samoa. O se tala fia mo tama whanau le tunuu o lo malanga ngā luenga whaamai teimi I New Zealand. Le ua mawhai eo na awe o lātua so mai pe a ngā se ngase se tasi. Ma maua le tutongi pei lava ona ia ingo tangata whai ngā luenga Samoa. O tutongi o ngā luenga whaamai teimi, wa se maneta pito sili leo na malosi o lo to sina tu iei tama whanau le atunuu. E ngā lulue ia ngā luenga ia tunuu I whafo, ma o le waaifo I le ale malo e tau tau fiofi mai ai, le so o na malanga tua tātu tangata, ai tu ngā wai la tōlo whia le tausi ainga, ma ngā lue ina whātu anga. O se tasi o vaenga lo sila I ele komiti o filifilia, e fisoso ni atu le kāpeneta ila ilo ina wha le leo I lanto le a malanga ina ngā ruenga, ai meise o tūlanga I pe o nālia I mai wha fi tauli. O le vaa ai le to tele o alo whanau le atunu o lo iai anga vaa au whai mai a onga. Sa ngā ngā ruenga le a leo le malo o whai a onga wha pia fo I fua malo loina, wa se atu to tele ngā ngā ruenga wha vai teimi, tanuai le o le tutongi. Pe o sila fiol tau sangan te nei, malanga mai al tamai tai pālemi o le malo New Zealand, Jacinda Ardern. Na ia whaala wilo o elis fulmali I vaafe o awa noa whai ngā luenga mō ngā luenga whaavai teimi. Tusale was fulmali wa pasene, wa CTI mai le whai numero a sa iai mo mua. O le por kalame neo ngā luenga whaavai teimi New Zealand ma Australia, sa amata mai I le taitolu masina I le iwa masina, peitai o lea wa watu I le taitolu tau sanga. Wa momoli whaaftai el president o le sosio faltale malo le atunuu, le whionga tupai sa le imova ai. E le fuafua ngā le whainga malo whaala wilo e le whionga le sui pāle mia, tuala te vanga Josefo Bonifacio. Le ave e se o mai leo a inga whaale soi fua malo loina, le sa whaim whaala vilave le malanga mai o turisi I Samoa, ona uia mai tawina, le toi whaau popo e le whai numero turisi e se mai tātou tangata Samoa, le ua malanga mai whainga malanga wasa so o mai ai, e asiasi ma tā whao mai mō mai le atu noo. Whaai loe tupai, o se whiawhianga tele le mō whalitari mā loi sa vai, o nau lea wa amata o na vaia taita stasio na maua turisi mai isi atu noo, wa no foia whalitari mā loi le motu tele. O whalitari mā loi le taulanga le pe o lo le lifa iai le no foia turisi mai fafo. A o whalitari mā loi nui tua ma sa vai, e sea o na iai turisi. I wha maumongo lo fiso turisi tangatu malanga mai I Samoa. I le masino au kuso, e I wafe fase lau limas furuono lo wha mawina. O atunu e 5 pito e lunga o lo tele I tangata malanga mai le atunu. Le o lo mawalunga I lava New Zealand, e le toru wafe valu se lau moleono, Samoa watoi malanga mai le atunu. Ma le lua afe valu se lau 2.5, o I lantou I au fie ma turisi mai isi atunu. So o iei ma Australia iwa se lau 2.5, Amerika e ono se lau 5.4, ma le lua se lau 2.5 mai fiti, saina e au fie mai se atunu, e afe fa se lau 2.5 le lua. Sau no tupai, e o milamba se teimi tau wātia e whalitel ma loi le motele I sala whai, pe a whai ai tūlanga le leipea, le whātua sina mō tangata malanga mai I Samoa. O se tasi o vanga na wha manino tupai o lo whaima fianga o le malanga mai o turisi Samoa, ona ua whaisi taunga tātele o pāsese. O le malanga atu le whionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata awha, e whaatasi atu se wala audia mai le president o le malo Amerika Joe Biden, whaatasi mataitai o atunu o le Pasifika, wa whaamawina tala whaasolopito se teimi mua le ua whaatau teia e se whontanga whapea. O le vala awa le president o le malo Amerika, taitai o malo le Pasifika I le whontanga. Wa ia waava ai e le malo se le whaawo mai le malo seina ia tunu o le Pasifika. Ma ia ofo mai ei ni ana fisoswani, e tau wala mai awala e pui ai le malo se swinga te tele o le tau. O I tū tau le pui ngai a fiai ma le ngā tei whale, ma le so ona whaangota ina whaasoli tū la whono o tātou o ngā sami. Wa ioi na ise whenga inga e taitai o malo e se fulma le lua le Pasifika na awai,
Ma le President o le malo Amerika, se whea ngai ngā lulue whaatasi ai e o atu i le lumanai. Vanuatu, Nauru, New Zealand ma Australia, e le whaatasi atu o lātu taitai, ai na o lātu sui na whaatasi atu i lea whōntanga. E toa tasi se ali i lea watu i nāne lea fio ango sa le la valu i savai, mai le to ono lea o loo sa i lia leo leo, e le whaalawelawe lea i se o sofa inga leo leo le wha ai ungo le vaiaso, e se wha atu anga marijuana, na ripotia ne e se tasi lava o lea fio anga. Wha maunia mai al komisino mtanga luengo leo leo, a wapa aulongo i tino Filipo, o lea so le whaatasi atua i sa la whai, mo se soa lau pulenga whaatasi mamatai o lea fio anga, e wha o ngā ai tū maanga wha a Samoa, e fo i ai le wha whita oli ma le mata au pua tūlai mai. O le wha naunga le komisino leo leo, e nei ngā lurue whaatasi ma lea tunu ma pulenga wha amatai, e wha whaingofie le lātou ngā luenga le sa ilinga o i lātou nei. Wa toe te e tua malu le malo le na la veve leo so whainga i se pulu whana, le ua wha maonia, o se tasi mai le to'otolu lea o lo pito i lungo sa ilinga leo leo, na wha pai na le la o malosi. O se tasi o le to'olua malu le malo le na a fie le pulu whana, e mai lava i le a fio anga o sale la valu. Wha moe moe o wapa au i le mae ai o lea whiutanga inga ma lea fio anga. O le a vave fo e na maua le isi to lima, le o lo sa i dia bea. O Talofa wia mai Samoa, Manuel ni aso, whasoi foia. E whaatalofa atu i le nei whaapōponga o telefau mai le siu whongo le no mua i Wellingtone. Ua whaamawai le pele stene o le Societe Aloia New Zealand ina ua whaamaunia i se suenga na whaia ia le tūlanga le tāla whea ngai ma le so ona whai o na winga whaalia atoa mana mionga. Na iloe nei suenga ia winga mataitaita ngō fie ma le so ona whai o le tamaita i pele stene o Jackie Lethbridge, mai o se tūlanga i le tāla whea ngai ma le tofinga o loo ia umia. Sa whaafoina lea sa i li linga, ma le suenga whaapitoa le nei, le lina ave mua ma lo i Silia le maa lo e sua wha ia Mike Heron. Whaalia mai e le sui pele stene o le komiti whaafoe o le Societe Aloia New Zealand o David Campbell le whapea. O se tangata ngarue maa lo si le tamata i pele stene o Jackie, ai ona winga whaalia i lau whainga luenga le Societe e le whitaui ma le tāla whea ngai ma le tūlanga tofi pele stene o le whaalapo tonga. Taimi nei la o le uatalia le komiti whaafoe le whaamawhainga le tamata i pele stene mai o le a filfilia sona sui le isi fono le tamai e le komiti whaafoe. E iai le komiti whaafoe le malo si anga e tofi aise pere stene fau mo le taimi o lo tutoio se no whainga pe awha i whaamawhai mawa noa ia lea tūlanga tofi o aperila le tausanga fau e whaatoa umai le taimi le no whainga le tamaita i pere stene lea ua whaamawhai nei o Jackie Lethbridge. Nā maliu se tina maitanga lua se furu mauna tupu tausanga le matua whaatasi malana pepe ona ua tuwai o na tau fia o ia mo tongo fitinga i le vaenga mo maitinga ina po le ICU i le amatanga o le tausanga le nei. Na tupu le whaalawelawe le whale maitele i Palmerston North i le masino Februari mai o lo o whaanga solo na iaini suenga a le pule maliu. Ai na whaalia i se ripoti ale wales whaasar laua New Zealand, Radio New Zealand e whapea. O le neiti nā maitanga talavau, nā awhia i le mai e taua o le sepsis, ai sa umi se taimi o whaatalitali o ia mo tongo fitinga, e ui ina sa whaatitele le tūlanga o lona mai le taimi. Ta ua e whapea na taunu atu o ia i le whale maitele i le wabeao i se tūlanga ti ngā ina, ai whaatoa ave i le tono le ICU i le fiafi, ma muli ane uma i lava malona ola i le pō. O se whaamtalanga tustusia mai le whaatonu whaitū malo o le seifua malo noina mo le tū malo Mid Central o le lifo mai o Jeff Brown. Na ia ta uai
O le moli wai o se tina whaapea mo se pepe le i whana wai o se tūlanga whainga tātele e mai se lava mo a inga a male au whainga ruenga e a fia ai. O lo o tā lia nei i le taunu unga o le sa i linga mo su e suenga whaapitoa o lo whaia e tusa o le nei ma tā upu. O le ahono a whaina ngā solonga masani o senga i Universite Uma e Vanua New Zealand i le isi lua vai aso o lumanai nei ona o se te e a tangata whainga ruenga o ia whaala potukutonga. O le aso nafi le ana whailo mo iai se whai unga a le uni o whaia onga wa onga maulunga. Whapea le wha potonga o tangata whainga ruenga le malo le pisa a ma le e tu o le a whaia se lato te ma tau fia ngā ruenga o lato sui awai o lo whainga ruenga i tonu o Universite Uma o New Zealand ona o le mata upu winga i o lato tu tongi. O whiuta na inga e winga i tongi o lau whainga ruenga ua toa lia i le teimi nei i le vāma pūlenga o Universite. Vai na wha lia mai i le whailau tusi o le uni o whaia onga wa onga maulunga, Sandra Gray, o lo o fuafuaina le leilava le tu ainga o te e te tau o na whai. Wha lia fo i Sandra Gray, o lea ua pāsia le whaia o le te mai o lona winga e iai le taimi o le a le whaia i ngā ruenga masani ai mai se au nanga au fiai le au o ina o mata upu i le tonu o potu a onga o le tonu o whaletusi ma whale mo suenga whaapitoa i le tonu o Universite ai whaapea fo i matu tonu o ofisa. Na whaalia fo i le tamaitai whailau tusi o lo whaapea na vā ma mau pēa le ese senga o manatu o le pūlenga o le Universite ma uni o te ngata whainga ruenga ini mata upu i se furu le walu la whai e le tau na maua i aise i oenga ai o le manao o le uni i te ngata whainga ruenga ina ia whaia se si tanga lau tele 8% mo le au whainga ruenga uma o ngā rurua i te tonu o Universite e so sonia i le taunga tā o le tau o le soifuanga. Sa whailo mai fo i le whailau tusi lango o le pisa a o Alex Davis o se tūlanga whaanono tele ina ua whaamalo sia tangata whainga ruenga e a wai ma whaia se te e ma tau fia la tō ngā ruenga ona o le maua o se tonu mautu e winga i o la tō te tongi. Sa ese ni malienga sa whaatalano ina e Universite ma tai o la tō tangata whainga ruenga a e taruai ua tele ina leo ngā o la tō whainga inga tau e ngā lurue hai le taimi tasi o leo ua mawhai ai o na whaia whaatasi se te ma le tau whinga o ngā ruenga a tangata whainga ruenga o loo ha fia ai. Lipoti o mai le anga ai ina wha te tele i le Talofa tai o le Capiti Coast o le wha mai o leo no polonga ai lau whai bisnisi au kilani o oso wha inga e wha au ngā ita avale talepe ai wha leo loa po o ram rates. O oso wha inga lata mai nei i le Capiti Coast ua ilonga o na wha apopoli nai ma le mautonu le au whai bisnisi na fia ai. O le wha leo loa ingo o le Village Grocery Store i Paikakariki na oso wha ia le wawao leo sa mai silia i le se furu awhe tā la le tau a wha i o mea na wha le anga i na ai. Wha lia mai e le li i ona le wha leo loa Bavesh Mora ua silia le toru se furu tau sanga tā luo na wha foe o la tau a inga le wha leo loa ai o le teimi mua le nei wa fiai i se oso wha inga wha pe nei. Sa ia tā ua, sa wha talo sanga ina i lo la tau a inga se so swani mo le pui pui ngau le la tau bisnisi mai i tu a inga o se wha inga nei, ai o mai i le teimi nei, e le i maua lava ia se feso swani. I parapara umu, ua tasi nei ho i le vai aso talu na whaia seisios wha inga wha pea i le whala oloe wha atawai awa mālosi e ngō o le Winecraft, o leo se wha inga na whaia po le tūlai fitu le tae ao, ma e hui ina e le i mawhai o na sao i te tonu o le whala oloa tangata sa whaia leo o se wha inga, ai tele ni mea na wha alenga ina ai maisi o tioata ma wha amalama na ta ei. Wha ai lo mai el tamai te ipule o le whala oloa, Michelle Nottage, ua tele taimi ua la tau wheilo i eima leo ma talo sanga ina se feso sani i lalo le polo kalame le malo mo bisnisi e mo o mia le wha le leia le pui puinga o whala oloa. E tai e o mai nei e le i maua lava ia se feso sani mo la tau.
Whaeloa mai fo'i e se sui o le pulenga o le Cavity Coast o le li o Sean Mallon o lo o ngā lulu le council ma la tau e ono business ia na fia i o se whainga nei mai o lo tau mwhai ina ia wawe maua se lawe ai mō la tau i le pui pui ngā malu o la tau aseta ma mea tō tino. E lata ili se furu afe la whai o mai fauko viti se furu iwa sa wha mawina i le tono o New Zealand i le vai aso a toa ua tua na e tunei e tusai o wha maunga mwhai numera na tu ina mai ele mtanga lue ngā le soifua māloloina. Nā whaaria ia wha maunga e iwa afe iwa se lau fitu lima la whai o mai fau ai se lau se fu maltasi la whai o tangata sa tau fia i whale mai mo tongu stinga e au fia ai tangata e to fitu i tonu o potu mo mai tinga ina. Nā wha i lo mai fo i mtanga ruenga e tolu se fulu tolu la wha i o maliu sa wha mawina i le vai aso a toa na tuana e tunei o lato uma ia e iai so tanga ma le COVID se fulu ma le iwa. O maliu nei au fia ai le to se fulu tolu i au ki lani ta i to lua le Waikato ma le Bay of Plenty to Tassie Lakes ai wha pe fo i ma Hawke's Bay to lua Taranaki to lua fo i Mid Central to Tassie Wellingtone ai to ono Canterbury to Tassie Southland ma le to lua i le tumalo i saute. O wha maunga mo le vai aso i ona tua, nā turai mai ai e iwa afe, malu se lau ma le iwa la whai o mai fau, ai lima se fulwha la whai o e na mali liu ai. Ua tā pena se au malanga o suisi nia o le University o Otago e malanga atu i fiti wha pēa ima Samoa i le masinda le nei, mo ni fesota inga mā lātou pa anga i tū langa whaale awa onga i du tonu o ia atu nu o le Pasifika. O le whaato ato e alu leo se malanga whaapea tai o Otago, taro mai le toru tausanga o ngawai, o na o sā matapu sa whenga iai o le whaamai COVID se furu mo le iwa. Nā whaelo mai e le whaauru lunga o le University o Otago o David Murdoch, o se awanoa ta ua le nei e whelo i ai mapaanga o lo lātou ngā lue whatasi, ini ati na e so whatasi i tono fiti, ai whapea fo i masa moa. E tolu aso o le a iai fiti le au malanga, o le a whelo iai mawhai a onga o le University au fiti, whape fo i le kolisi whawhai whi au o le Pasifika, mai o le a whelo i fo i manisi sa i umai le University o Otago, ai mai se o le haikomasina o le malo New Zealand suwa, o le tumata i sofa i a Charlotte Dalo. Tu ua fiti o na malanga ane le i sa moa soe whaa. Ua whaatulanga i nai ni whailo inga ma le pāle mi o Samoa le fionga ia fia me Naomi ma ta awha, whaapea le haikomasina o New Zealand ia Trevor Matheson, e mai se fo i nisi o min star carpeneta, ma whaauru lunga o le University o Samoa, e mai se o le University o le Pasifika i saute. A o iai Samoa le au malanga ua fuafua o le a saini ai ma se panienga i le wā ma le kolisi whaafai au i mālua, mai o le ao lātou whaatasi foi ma le University o Samoa whaapele University o le Pasifika i se mawhitanga e au tū i le whaamanatuina o le onu se furu teusanga o le whengainga whaawo i le wā o Samoa ma New Zealand. E seisi tala mai le Pasifika, ua ta ua i se lipoti mai le atu Solomona le whai o se whautuanga mai tai o lea mālo i isi mālo le Pasifika ina ia aua le popole mātua tupale i le la whengainga ua uma o na seinia i le wā ma le mālo tele o saina. Nā whaalia e le mālo o le atu Solomona, o le whengainga le nei e lea ia se mea ia whaina ai fua isi atu nuu o le iturangi le nei o le Pasifika. O le kopi na liki mai tua o le whengainga, o loo aia ia ai se tūranga lu tele, le mawhai leo na whaonga ina o leo, ato ai ma leo wha o penga ina, wha pe ai le fita a le malo saina, moni ngā ruenga tau le pui ngā le saunga le mui le tonu o Solomona. Peita ai, ua wha mawhaina mai e le pāle mia o le atu Solomona o Manasa Songa Rave, e le aia se wha moe o le whengainga, e whaatanga saina e whausia so lātou ngō fuanga wha military i te tonu o lona atu nuu, o le anganga utu lava o le whengainga e pei o nei e tā ua, o le tū lea tau i saunga le mū o le loto i whale o le atu Solomona.
Peitai, o le mata upu le nei, o lo le fia tele iai a Amerika, e maisi o isi malo le Pasifika, e pei o New Zealand, ma Australia, ona o Solomona, o le o wha moe e vea ma no fuanga e wha mautu iai vai ngā au mani mea tau ale malo o Seina e pei ona mana atua i le to tele. Sa whaia i au kilani ana nafi, sa ninga e wha whailo iai alo ia, i au uma se fulua ia o le ata wahe le ta unisanga o le ipo le laulangi, lea o le atari malo ai New Zealand i ta longa la kopi a ta maatai. O le ta maatai ko wansili ia Dame Cindy Kiro sa no ai wha whailo i alo ia mai New Zealand i au la kopi uma se fulua o le ata wahe i le ta unisanga nei a maatai le Eden Park i le Astonai. Ta uai le ta maatai ko wansili i lana sa wanga o le kapi e le na o se ta longa i tono New Zealand ai o le to te lava tangata New Zealand o le kapi o le autu lea mo le aunga e wha sili i mea uma o le astona ai a sau nei e a matai ta sanga nei e le ipu o le laulangi e o mai o ta longa mua e tolu o le fa peona fe tawi ai a felika i saute ma falani o engelani e ta alomo fiti a o le Black Ferns a New Zealand e ta alo ai ma Australia. I ta ngā polo na manu malo le li New Zealand Orion Fox i le tau wanga o le siompini o le ipu o le Alfred Dunhill na whaia i si kotilani i le whai unga le mai asa na te nei e mai ua si ia tua i lunga i le luas furu lima i a lona tūranga i le whaasalonga o longa tā polo le lalo langi sa moli mawina lona manu malo e ona mātua mai New Zealand. O le tau le lea le nei, Ryan Fox, e pei on silafia o la tali i o le olpeleki tau ua o Grant Fox i aso o mawai. E kiti wha ale wao malo i le waenga ta maitai o le ua lua malo le White Ferns a New Zealand i na ua whaia ina i le West Indies i lona tolu o ta longa o le lata unisanga o ta alonga ta i luas furu over i le aso na nafi. E na o le iwas furu wha ai o le West Indies na maua i le lata utanga mai na tuli New Zealand ma manu malo ai. O le tamatai o Maddie Green, na mata ina lana tā i le tulingo ai na ia maua ai whaiva mai polo e whasifuru lima mai e le ipe. O le stofi le taalonga lona whai le vau au e lua e mai a whai toi malo ai New Zealand o na manu malo ai le ala tau i le series e ui ina e iai leisi taalonga i lima ai taalonga i le tau o na whai. O le whai unga le nā o Talofou. Te fifia whai roa tū le taimi leo maura whanoi tala noa ai male sunga whaaringa leota ia aua fui. Ia le Paul Kalame University Victoria ua le pa au mai whaaringa le tātou ofisa o lo tala noa mai runga le tātou telefoni. Soifua manuia lau sunga whaaringa malo soifua. Ia, taia manuia lau sunga tūfue, ia whaatalo whaatu, ia i lau sunga ia MSFO il pa i o tātou atunu o lo whaafonga mai nei tū lao tai au, ia o au na le atua ma o lātou whatua, ta māma tina mātatua, au sina si o tātou atunu. Ia o nei ta māma nei tina, au talavou, ia se o lava i nei whanau tūlou, Talofa lava. Maro, oa maile tai au, le sunga. Ia o loo manui a whaftai, ia mea umale alofa o le ali, ia o loo ngā solo o pēr, ia fufuanga di universite. Ia ua whai lava sina pisi ua le mawhai o no o toi le tātou official nei tai au. Ia ai o loo maua pēr, ia le fia ma le oli, ia o loo manuia mea uma, ia i le alofa o le ali. Maro, tala e nau mai tā penanga o solo te ea i lātou e vai i ngā lulu universite i utero. Ele ele o a whai na i tātou. Ia mana ia tā se ea tūloa, ia o hani me o tutupu le universite le lifu taimi.
Ia, whaftai tu fue o le temi nei o loo ia nei whanau I toi I nei vaiaso e lua o le vaiaso sfuma tasi le nei o whaasolongo o ongo nei whanau. Ia, toi tasi la vaiaso I tua. Ia, ona mai lea o vasenga ia po lectures ma tutorials. Ia, ona whaasolo atu lea I le tu lea o le whaataunu uina o suenga. Ia, wafo I le whai o studies ia po le tamawhainga nei whanau. Ia temi nei o whai asina pisi o nei alo ma nei whanau. Ia I o lato assignments ia ma o lato mata upu. Ia awa temi nei o whaasolo o le whai unga o lato tamawhainga fo I le nei tausang. Ia sei vanga nā ia lai lato o o iai I le trimester tolu ia po le summer school. Ia mo le tausanga nei ia po le tausanga lua afe lua ia o le a mata foina tau iu ia le tamu whainga nei whanau whaasolo atu nei suenga ia o o tumu lava li universitet temi nei o o vaia pe ia foringa ma ata fo ia nei whanau ia o whaasolo tonu tu fue o lo fie o e lo atu I o lato foringa o fie a te lo tonu o lato lotu. Ia ma o te lo fo o lato tino se tulo ia ua vai singa tinga ina ono o mea onga ia e mese fo ia o faitaunga ia po readings ma tustu singa ia wa fo le tama fainga o le lato assignments a pe o le vaenga na o tupu le temi nei ia mo nei whanau ia o lo pisi lava I lato ia e mese fo I mato temi nei o temi nei o lo malo lo ia onga high school ia potulanga lona lua ia o lo pisi la ia le mato au whainga luenga a wao temi nei o lo nau ia nei whanau e tamawhai e va aipo o ao lato mata upu e whaataunu ina e amata le lato wha moe le universitet tausang fo ia pe o le temi nei tu fue o lo maua I nei whanau fo ina le pe o le amatanga o tausanga pe e whaasolo le o manatu mamafa ia ia o temi nei ua va ai atu nei whanau o le amatana o atu le term 4 ia ai ua mana o mia se mea fo ina le awase se va ai na luma ia le lato luma nai ia o temi nei ua amatana toi o mai nei whanau na sa le manatu mamafa ia o temi nei ua lato mana o mia le sosoani ia pe o le vaenga na o fai lava ona sina pisi o I matou le matou au whainga luenga I le University of Victoria. Ora no winga la sunga whalinga pe o le vai teimi foi nei le pisi tato kale si lo tamaiti. No ngam whai ana whai lo I la tau foi nei whai aunga sa tau tua wanoa mai nei whana universite o no lo pisi I la tau mea aunga msua ngā. Ia o le lava tu foi o le ta tonu foi e sa o tau noanga o lo whanga ia na e kale sia ia o a foi ta penanga ia mo loto tamaiti. Ia ai pe o le teimi nei e mawhai ona mawai ia nei whanau ia ono whangata fo I le tau su o se avanoa ai matoli universite e o ai tonu o e anga I e tonu a on. Ia pe o teimi nei e mawhai ona su mai ia nei whanau ia e me se fo I o lato matua ia mana I o lato ainga. Ia tato taltanoa whaatasi ia ma tato whaasoa ia po le ase vainga ia awa fo I le tama whainga te tonu o universite mo tausang fo. Malo. Tala noa I le Pasifika po awa onga vel Pasifika me se fo fuanga le Pacific Coast Planning Days. Ia, whaftai tu fue o le Pacifica Students Course Planning Days o le a whataunu uina lea I le aso lua ma le aso lulu o le vai aso fo. Ia o le a whataunu uina lea I Rutherford House ia I Pipitea Campus o le isi matou campus lea tu fue I lalo e talane o le train station whaafsanga I malpalemene ia o ina o le a whataunu uina ia le drop-in session e whataunu uina lea e le tamaita ia tapu ia e mese foilo nei whatauwa ia o se avanoa lea mo alo ma whanau Pasifika ia e mawhai o na lato o mai ai le tatou universite ia I le campus na I Pipitea ia me se foi o lato a inga pe a whai e maua se avanoa ia e su whatasi mai ai ia manai o lato walu
ia tata no whaatasi o na tātou vaidi ili lea po o a ia vasenga. Ia o le taimi nei fo i ua a mata o na apalai ia nei whanau i le lātou admission. Ia po le vaenga lea o le lātou degree. Ia o mea umana e mawhai o na tātou taltal noa ia mawhai lunga online awa o le application ia mo le admission ia e mese fo le enrollments. Ia e whaataun uina le online. O te lea tuinga ele peo aso ia e whai umai pepa ia matustusi lan. Ia o teimi nei ia o whaataun uina i lunga o le website ia po online. Ia o vaengala na e mawhai ona o fsoswani atua ia e mese fo ile tamaita ia tapu. Ia o le aso lua, ia ma le aso lulu, o le aso spun matasi, ma le aso spun malua. Mai le tae au, ia le iwa le tae au. Ia se ia pa ia le afiafi, ia le tolu le afiafi, ia o le taimina e mawhai o na mafsoswani atuai, ia inai ainga ia MSF o inai whanau, o lo o mana o mia fsoswani le itu, o le whataunu uina, ia po le whataunu uina o le vaenga le o le enrollment, ia mo le lato admission, ia MSF o ia vasenga te tau ona whataunu. Paringa le ue whani ele so sfutasi ma le sfururua tala lewa noi. O ai tonu la la tau e te tauna o atu la tau sanga e tonu korisi. Ia o nei whanau o le au whai tau sanga. Ia po o la tau year 13, ia po le 7th form. O la tau ia o le mai ale la tau tau mawhainga te tonu o le korisi. Ia po le high school. Ia o le a matana maha fau po le ase me e te tau na whai ia a wā fōi ia le lumanai. Ia o la tau la o le a whai u le la tau tau mawhainga te tonu o le kolisi. Ia o la tau na o le o e whatatau ia ilea po kalami. Ia e o mele tātou universite. Ia tātou tala no whaatasi ia ma fsoswani atu matapu. Ia a wā fōi le whaasolonga o masenga. Ia e mana o miona la tau whai mo le la tau tausanga mua. Ia ile tausanga fōu. Ia e mese fōi ia le enrollment. Ia e tau ona e mana o mia e sipsoswani. Ia e mawhai ona ma fsoswani atu matapu. E whaisi appointment e o atua ia le, nei tamaiti mo la tau mātua mai. Whaftai tu fue mo le fesili e le mana o mia se appointments o le drop-in mo ila tau a sume le investigia ona tātou tala noale e le mana o mia se appointments e le mana o mia ona book for se appointments ia e te suma ia tātou tala noa ia ma mafsoswani atu ia ona whatanuina le o le nā wha moe ia e le se appointments e mana o mia. O le wea tā ua ni ule wha i waso ranga le tau sanga sifuru tolu. A le ili teimi tātala nonga o mawai le sa tā ua i tamaiti le i whangaina o credits fo i e al vaenga le maua meri e 12. Mwhaina e wha amana malama i a vaenga i e lua wha mole wharinga. Ia o le credits le o le i e 12 ta tontu fua tātala nonga na sa whatatau mo le vaenga le apalai scholarshipi. Le whatatau le school leaver scholarships o le vaenga la na e whatatau ia le year 12 credits po le level 2 credits ia i le vaenga le o le NCEA. Ai o le vaenga le au whai wasu ia po o la tau le a whai o la tau tau mawhainga le kolisi. Ia e le mea ta o le university entrance po le UE. Ia o tatonu o lo o malama ia le tele o nei aloma nei whanau. Ia ai mo nei o tātou mātua o lo o whaafonga mai tāpor kalame nei tae au tū fue. O le university entrance e sfulu credits e mana o mia i le maths ia po le numera i le level 1. Ia po le NCA level 1. A le ausia le level 1 ia e mawhai fo i ona tamawhai le level 2 po le level 3 ia e whapena fo i la le itule o le English po le literacy le mea tau tustu singa ia ma le whaitaunga e mana amia fo i le sfulu credits e mana amia la le level 2 or above e sfulu la credits o le na sfulu credits e mana amia le 5 mai le tustu singa 5 writing ia ma le 5 mai le 5 reading le vaenga le o le whaitaunga o tusi ma me whapena
ona tu whaatasi lea mau ele sfulu credits i le level 2. Ia o le itu le o le literacy. O le level 3 la tu fue e mana o mia le NCEA level 3 certificate. Ai to tonu le na NCEA level 3 certificate e mana o mia ia credits e sfulu fa. Ia I approved subjects e lua. Ia malesi tasi approved subjects e mana o mia ele sfulu lua. Wa ele tamai wa ele su inga lai titi lava mai tausanga le wa te ia manisi fo i tausanga. O nisi o tausanga lawa tuana ia tutu fue e tolu ia approved subjects e mana o mia ia credit e sfulu fa. Ia ai mo ila tau o lo ia le nei tausanga. E lua ia approved subjects e mana o mia credit e sfulu fa. Ia Malaysi tasi na ia e na le sfulu lua credit e mana o mia ai ole matou a whamatalanga tu fue ia mana matou tu alalo fo I nei whanau ma nei ainga lo whafonga mai le polkalame. E le lei ale tau mawhai e maua le sfulu whana I le isi fo approved subject na e tolu. A maua sfulu wha ia pe aim fo le sfulu wha ai e le au sia sfulu wha ai maua na sfulu tolu pe sfulu lua. Nai pasi lava. Ia a aim le sfulu lua ai umane le lato tau mawhainga le maua le sfulu lua. Ia wo pa uma I lalo le lato credits. Ia wale mawhaila o na maua ia le siwa inga tolu na o le approved subjects. So e mana ia la ia vainga na e tolu. E aim high. Pe o le mana ia na le tau mawhainga o nei whanau. Aluma whanau Pacific. E te tau o na aim high. Ina ia lato au si ai vainga na e tolu I totono o le level 3. Pe o se whaaso atuna le itule o le university entrance tu fue. Malo, o le level 1, more credits o le MEVS. O level 1 o le lungo le ia 11. Ia, o le sa o le tu fue o le ia 11 o le tau le ia 11 o le level 1. Ia tau le ia 12 o le level 2. Ia ma le ia 13 o le level 3 le. Malo ia te nei whamtalanga ia whawhong mai mātua whamaua ne lau kālena. Aso sfuru tasi ma le aso sfuru lua ia I taftafo le train station la le University of Victoria. Sunga whalinga ma le sunga tapu. Ia wale o ato le iwa le tae au tau le fia whalinga whamole mole. O le tolu. Iwa le tolu. Ia iwa le tolu. Whawhena nei loa nei mātua atu le train pe o atu sue o lua ina I se vaenga whaino ilo tau mai e tau no atu ngai lunga pe. Ia o le atu ia nei science ia po nei whailonga fo e loa e o ngā wheo le university o le a ma iai ma le tamaitai a tapu. Ia o le a iai fo inisi e so ani le aso e tamawhai e whaasino atu le tātou si o tātou atu nuu ia po whele potu o le a whatau nuu ina ia le wha moe ia awa fo ile aso sfulma tasi ma le aso sfulma lua ia o le vai asfo. Ma na yo lo ia so se afsilia tu statu tama posti da te fa sa mo ye fa linga wani me tau na vatu matua mal tamale fi u fa le universite tau sang fo ia ole meta wala vatu fue ole ele yo hotel le taimile enroll ai mo le courses e pe e se le vaenga na ia e mafai ole vaenga ta ua e mana o mia e nei whanau pe a lato o mai fo ilea so ia o le passport ia po le birth certificate o se meo luana ia e mana mia lato ia ina ia fa faingo fie fo ile lato enrollment ia mo le lato admission ia ona fa solo to le lato enrollment ia mo le lato course ia po lato mata upu. Malo ta fa sola I tulanga o study link e me se fo yo tulanga o pilia o. Ia. Partai lava tu fue o le taimi nei ia pe ona sila fia tatu atu nu o le tausanga nei o lo o fa tau nu ina fo ia le election. Ia po le feeling fo o nisi awa fo ia le tatu malo ia I New Zealand nei. Ia o le taimi nei tu fue ele io o mai lava se tala I
i le vaenga le o le free fees ia mo le malamalama fo i o le tātou atunu ue o lo whaafonga mai. O le taimi nei, o lo iai ia le vaenga na le malo ua au mai ai ia le policy na ia po le lātou fo i fesoasoani ia o so se isi lava o lo va ai ia awa fo i ia le tau mawhainga o le tertiary level ia po le vaenga le o le universite ia po le WowTech whitideia o le tertiary institution. Ia o a whai o lātou tausanga mua lea o lātou o lo lātou mana o ave nei o lātou vasenga po nei o lātou mata up ia e lavea i lātou i le vaenga lea o le free fees ia e tongi umai au lātou pili ia mo le lātou tausanga mua. Ia o le taimi nei ia o lo o alua ia le mātou universite i le vaenga na ia mo lātou o lo o fia awai i le universite tausanga fou ia te nofo malau mautino ia e tongi umau pili le tausanga fou ia i o mata upuna ia manai le vaenga le sosoani ia awa fo ile i tu tau pili au le isi tu le tu fue o le study link o manatu e manai au mai e whaafonga tatu o tunu o te loe e tele nei matua ma nei ainga ia mese fo i e o lo tapua ia whaiva nei whanau o le tele o nei matua ia mese fo nei ainga o utala noa ia e le malama le tu le o le study link o le study link la o le vaenga lea o le isi fo'i vaenga lea e sosoani ai ia ina ialo manai whanau ia awa fo'i le tutongi no pili ia e meise fo'i ia nisi o services po nisi o vaenga e mawhai ona sosoani ai ina ialo manai whanau ia a o whiangai ai ma mata upu ia ma latu wha moi ia i lea onga maua lunga ia e pe o le vaenga lea o le student loan te tonu e inisi o lo malamana mai au le student loan o mo na ialo manai whanau ia e tongi i o lato pili ia a o lo le teimi e maua i se lato ngā ruenga ia ona a mata leo na toi tongi ia le na loan ia na au mai le malo so soani e mo lato vasenga e pe o le manai o le student loan le tu fue e interest free ia o le mea lava e te au mai ai lau ia e pau lava na o le mea te toi tongi ina e le ise mea toi whaopopo i lau loni e ala le interest ia e interest free ia le loan lea o le isi vaenga sau noe whalinga sau noe o le isi vaenga o study link le ia e le vaenga le o le e le vaenga le o le living cost e mawhai ona soani ai ia ina whanau i le vaenga le o le po o mea tau whale ma mea mana o mia ia po le tongi no pili ma mea whapena ia mana o mia foi ona toi tongi ia le vaenga na a iei foi la le si support service na o le student allowance o le student allowance la e fuanga i le income nei matua ia e pe e ma na ele tatan no ai o mafuanga o mai eleva ainga tu fu tala no nei tem e ma na ia ona vave fasota ia le tato le ia nei ina uso ia manai tu fa fine o lo fainga luenga i le tu le study link e ma na ia ona vave fasota ina ia mafai ona fa tau nuina le fa moi ia awa fo ia le mata upolo o fimana o ia na yalo mana fa na we ave mo tau sang fo o study link lai me fa eval awi lato ofisa tu sei le fai o to paul mele te fa mala mala me sa o le fa ling ia o le sa o le tu fu o le mafu anga o mai el nita ina ia tama fai e vave fa so ta ia nei matua ia mana ia inga ia le tu le study link e tama fai ina ia sort out ina ia vave ona fai le tu awa le tele o nei alo mana i fa no pacific foi na le tu fue fua nga
I nei tausaga foʻi na ua magalu ai ma le tamaitaʻi atapu. O tele ona i alo ma nei whanau Pasifika a o le vaiaso le o le Orientation Week. O le vaiaso ai le i o le teimi a mata i o lātou wasenga. O le tele ona i alo ma nei whanau. Ia e le i sort out e lātou i le vaenga le o le study link. Ia ai o si au whaingaluenga fo i study link. E le na o le University of Victoria e sosoani e lātou o University Umalap. Ia e mese fo i isi politics, worldtics, whitideia. Ia manisi fo i institutions. Ia e sosoani e lātou i vaenga le tau fees ia ma mea tau tupe. Awala le whātuai, o le numela o le o valu se lau, valu, iva, o. Study link, o valu se lau, valu, iva, o. A whapela le wata ua ia pili. A whapela lea o ngā fua i le tausanga mua. A maua la skol se pili tausanga lua, ma le tausanga tolu. Wa mtua mana ia. Ia, sa o le lava tu fue le mana mia la le vaenga le o le study link pe a whai o le tu le mawana i scholarship ia e sosoani ia le mana mia la ia le vaenga le o le student loan. Ia wa pe o student loan e whatatau mo nei whanau fuina le lava whaasoa ia e mana mia sosoani. Ia wa fo ile la tu fa mo le university o fo tu fo sa o la ve le vaenga le o student loan ia o te minei o tama fai pe e tongi student loan. Ia o fia wa interest free ele to fa popo se mea mai le mele sa o aveina wa fo ile tongi no pilio a on. Ia ai mo le te minei o te fa ftai ai nei vaenga o ngā lulu e tonu for study link. Ia so swani o fo ile isi tangata tu fo sa la vea ia so whatever o vai sa o la vea nei i le vaenga le o le o nei o tangata ele vavena na fapso ta study link. Ia o tu ia o lo te me tau na mata ele au ia o tinga ina lo ina ia pe o nai o lo fia avatu e semana tu ia mastu lalo ia al fata wani ia o tele mana o fina le ina ia fia ngai ia to tupu ia tupu ina fa na mana ia lo fi mana o avesela to mata upu le university le soi mana le va ngale we fa dia ia tupe to tongi nei so na fa alu le tama mo le tele tupe le mo study link. E vole tupe pela le se le lawo se la fo le tupe lu matu na tawa na fa to tongi. Yeah. O le living cost. Ia, o le mena so sania nei whanau. Ia, o tatonu e inisi o nei aloma nei whanau tu fue o lo a onga mai i le University of Victoria. Ia, ai o Aukilani, po o la Loa Karaistete, po o Nelson, ia o lo au mawaina i o latu aing. Ia, o nisi o nei whanau e mana o mia la so sani le nai tu. Ia wa fo le no fo le halls of residence ia po le vaenga le tau flats ia pa o Maidstone o Wellington. E se vaenga fa dinga misi tu te au. Vamos mol. Le tonto fue le se vaenga pa lava le o le amatanga o November. Ia o le amatanga o November o le ma o tuai fo i male tamaita i tapu i lunga i Aukilani e whatau ina ia nei fufuanga ia o le family evenings ia e lua ia nei vaenga o le a whatau nuu lea i Central Auckland ia e mese fo i South Auckland ia mo nei ainga o lo whaafonga mai tātou Polkalami ia e tātou nutu fue mana ia e uma whaasota ia tulau sunga ia awa fo ia details ia po vaenga tāua fo i o nafa moi ia November ia ai o le aso sfulmar fitu ma le aso sfulmar valu o le masina nei ia o le o malanga i Marlborough ia po le Loi Blenheim ia o tatonu ia inisi o tatu vaenga o whaafonga mai le nai tu o tatu o tunu ia mauso avanoa ia tatu tatana noa ia i nai Blenheim ia po o le Marlborough region ia pe pauna o nei vaenga fia whailoa tu fue. Tai, le asa unu mela maua i oe ni se fia tala no atu, awa pe foi
Whawhamele tunu ua pisi sunga whalinga ia mane fo le tu ia isau sa vali fo ile telefoni e vile tule staimi au. Ia, o lei whaaftaitu fue o le numera o le o lua lua, tolu o ono, fitu o, fitu lima. O lua lua, tolu o ono, fitu o, fitu lima. Ia, manui u tene ina le yaso, ma lo fo le tautua whalinga, wha manui le tua ile sunga ma le whaingarmenga. Ia, whaaftai lava tu fue, manui e foi fuanga si o tātou atu nuu, ne yaso, ia me se foi ilwa yaso, so i fua ma ia manuia. So i fua lava sunga whalinga le ota, sui o le Universite Victoria pe talo no mai. Tau runga fo le tātou po kalame le atalu tae ao, ia ai, tau lava le lua le tātou tautua le yaso, le uta pena me le po kalame le so i fua maloloina, whaaftai.
Kia ora ana, malo e lalei, whakalofa, lahi atu, Talofa, Mauri, Taloha ni Sambula, halo o la keta, Talofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopuna o tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, Mauri ora ki a tātou katoa. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola.
sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo haya onle ngafa se ifa
Maitawina, Fatumulia, Alsava Valley, Pia, Etalumalu, Watumule Alfa Afu, Yatato Savavan, Famama, Letasan, Emma Isukatino, Putafa, Alalo Pona, Kapista Matkukama, Falawaina Uma, Tato, Ora Soifu Manuya. Ia e whaatalo whaatu fo ni tai au, ia i le mamalo lau whaafonga, e me se fo i lau mai mua mai, pe a whai uma au mele tatu tautua si ufonga lau mua, ta lofa lava, ma lor soifua. Ro taimi nei o tatu pokalame maasani, o le si ufonga lau mua, ngā lue whaatase ma polenga whaafalmai, ia ua lava pokalame soifua maloloina. I fia fo i e whailo atu le nei tai au, ma ole ava noa taltanoa toi ma le fionga i le Pulesili, o le Pacific Health Service i le Hutt Valley, le fionga i ana nai pati mua au. Whaatalo whaatu lau fionga na nai ma lor soifua. Ia, atalo fatoi. Lo fionga sinei taala, o whaapai o wale sualo malitoa. Ma lole, tau atai, ma lole on sa. Ma lo foi le whaatotoa. Atalo fatoi le. Pa ia le silasi o le whaafonga Samoa, lo mwhai ona maua mai ia le nei whaasalonga le nei aso. Ma lole ala whai mai whanunga le lei. Whaafitai foi, mo le talia ino nei po kalame. Ia i utou mota malawa. Ma lo lava, ia, tartonu fo i o lo o whiangai mga alwenga maasani, ia e pe o tato wala whai mai fo le nei tai au. Ia, unisi wa vai fo i le, le ala usuana o le pe fo ringa sa au ina le matamatanga o toi sauninga o Queen Elspeta. Ia ai, e le mwhaiona tu o le tato ngā alwenga whai o le taulongolongo pea, a wale soifua manuia, ma le soifua lau le lei o tato tangata lau fionga na nai. Ia, aftai mo le saunoanga. E moni, tasile nei tala whaasolpito le lalolangi o tato ausia. O tato moli mauina ia se tasi o ta ilonga o le lalolangi. Ia mai se lava i tonu lava o Peritania, ia mai se foi o le ta inga o le Commonwealth e pe on sila fia ia. Pe o le tina o le lalolangi i le mai tau ia. Tato soifua maolan. Ia paula vale o le tupiti mai taina sila fia i to tele. Ia lea ua pailangi le fōlaunga ia. Pe o tasi le nātara whaasolpito tato au sia le nei vai tau o soifuanga. Malo, ia amu ia foi tato mol mawina ia vaenga te telo o soifuanga. Ia ai lau fionga na nai o ani vaenga sa tupu tono lau o nanga mai nei. Taimi sa tato nangata mai le tano angai o mai le taimi nei. Taimo le whaasili, Sibulina. Ia ile manatu le nei aso. Ia e au pea ona moli atu se whaaftei le tato o nanga. Ona pea lau sila fia ia. O lea ua ave ese uma ia mea ia sa ta ua mandates. Ia po o vaenga uma ia na whaamaro sia i lalo tulafono. Ia au ale puinga o soifua o le atunu. Ia a o whengai ia i ma le whaamai. Ia o le nei la vai tau ma le nei fu i lao. Ia ua manatu e o lea ua amata o na ngai ia le atunu. Ai mai se fo i o le whaafonga anga Samoa. I se tūlanga masani po le nomo fo lea ia le soifua. Ia ai abatuaila mātou a nganga le whaafitai a wai te tonu ai le nei aso ia. Nei ua papa ioa le ona sai ma le whaapale ona o le tau i vinga sa whai mai. Ia ai te tonu o lea lava ua tali le whala na lafo i luma mo le au talanga. Te tonu o lea ua
man malo le alofa tau muli o tātou te paau le langi. Ia o lea ua tātou tau nuu mai ai le nei vai tau o le tau sanga. Ia o lea o le a matau toi whaafoi i le soifua o tātou le mea na masani ai. Ia ona o lana pule whaasoifua. Ona moli atu leo le mātou whaaftei tele. E le ngata i le tāpua inga le atunu. Ia ai mai se foi o le lango malo si sa whaia. Ia o ngafa ia le nei mata ngā ruenga. Ia ma le tau pui pui o le soifua o tātou tangata. Whaaftei tele. Ma lo le tau pati o le tātou ngā ruenga e whai whaatasi. Whaapito au ngafa se whaaftai ona o le ia le au whai ngā ruenga tofi e le tua i so se whatawhai tauranga. Sa le no whai. E le ngata i tono le komiti lava ia maafutanga le au whai ngā ruenga i Wellington e atoa. Ia le telefo i nisi o e kāle sia e le o awa i tono le maafutanga. Ia e sa ba ia pea mamoli mawina ia lo lato lango malosi i le taun whainga sa iai. Mea lea e lea ise manuia o i tanga ruenga. E lea i foi ia se tau i mawhai o na mātou tau iai. Ia loutou tau ti ngāma loutou lango. Ai pau ala mātou te talo tu i lea tua mea uma o ia o lo whaunga solo iai o na manuia. Ia o le a mawhai o na whaifo mai langi. Ia i e kāle sia taitasi. Papea fo i le au whainga ruenga lea tua tupu matamali i o Samoa. Pale polo tō whinga po whea lava ia le vai panoa o le nei atu nuu sa e lango ai le wha moe moe. Ia whaaftai atu ma wha manuia tele atu. Ia ona o tō whaiva. Ia le o tātou tau nuu mai ai le nei lao. Ia o lo whaapea ona tū maule lofa maleanga le leio le atua. Wha mai se atu fo i le tele o ainga. Ia sa a fea e le bala awa le atua ona o le wha mai. Ia ua silinga tali se wai ia se tau mwhainga. Ia ai mātou te talo pea i le mawhanawhana o le alofa o le atua. Ia le a whaapea ona fisosoa ni tele. Ia a o fea ngai ai mwha noanoanga. O lea se whaafitai whaale lava Savelina i le nei taimi. Ia ai le i whanga solo atu ia nisi vaenga o le tāpor kalami. Ia ai au pea ona whaamua atu se nganga o le whaafitai. Ia ona o lea ua manatu ia lele ua momoe whaatasi le langi malo fie ia i le soifua manuia o le tātou atunuu. Ia ai le ngafa tau li maina sa mātou whaatau waa masi le ato atoa. Ia ona tapui Samoa ia o tūlanga te tele mapa ia sau ngata. Ia o lea se talatu Saverina. Malo whaftai. E mone lava o le ua watu umamaina ia tu unga sa whaatinoina a wale COVID-19 maleiva i muli taaiele atu nuu. Ai atonu o le la whanga solo vaenga o le te fia sau noa iena nai. Alfa afsili o whaawau pea la ia le whaia o tui pui o le COVID-19 wiva. Mo le taimi nei. Ia o lea lava Saverina o lo o le mawhai fo i ona tau fia le tūlanga tāua lea. O lo whaatino ina pe i te tonu o tātou o unanga i te tonu o nai. I va yasu taitasi asu tofi. Ia e aso atoa lava ua whaavanga. Ia a wā lava i lato o lo ngā solo mai. Mai o lo o ngā solo mai pe ale to tele. A o lo le teimi ua tiu ai po ua tala whea ngai ma tala whea unga mō le tui. E mei sa i lato i o lo o whaia le second booster lea. Ia e mwhaia o na su mai. Su mai e lo o whaangai oi pēr ma whaanga solo le tato mtanga ruenga. I te tonu o le tato ofisa i loa hat. I nai. Ia le whaatau no ina o tui pui nei. E le ngata fo ila i tui pui a ia o le COVID. Ia e lo whaatino i fo i maisi tui pui a. Ia wā lava le ato atoa o le pui ngā i tātou. E maise le tui o furu. Ia whaatasi e fo i manai whanau le i lato tui pui a. Ia a o tuputua e i lato tui lava ia e mana o mia. Mo alo ma whanau. O lo whaanga i oi pēr lava enga ia Saverina i le o tāo fia i le o tua foi. Ia whaatasi e pēr ma le la pata inga. Ia e lea i le i whaapea ua
alu ese le whaama. O lea lava o tātou o tau soifua ma o tātou wola whaatasi ma le whaamai. Ia lava pea ia le puipuinga o oe lava o le a tu atu iai ia le mamafa. Ia o le puipuinga o oe malo ainga. Ia a o tātou wola whaatasi ai ma le whaamai. Malo whaftai e lisi vaenga le fi whafsili ai ona pe le sa maua sa ye le fso ta inga tufu ia mese le sunga ya tufu i le tulanga o nei tangata fo i e fia malanga ai watu nei ala tau fo mai masani e sa whai tangu tāul whai ngole test polisi usu e ngol COVID is full male iwa pe o le sa mau mese wha amama avenga le tau au nanga o te le lo po o mawhai ona wha awau pea. Whaftai sa velina. Tasile vaenga e langona i tele le whanau noa. O le whanau noa. Ona sare te taua ona tutongi ina e tangata i le pepa lea. O le pepa lea. E mawhai lava ona whai mai e lau fō mai. E mawhai fo i ona wha mao nia mai i la tau nei le ta ua vaccinators. Pe a wha pea o tau ua laisene ina e wha ngai oi i le whaingo tui nei. E iaia la ia no fuanga ua faa banga ma faa va noa e o iai la tau nei mo le pepa le nei a o le mea o tula i mai. Ia ua charge la tau ia le fee mo le au mai le pepa lea o le langona faa noa le na. Ona e pei o tātou lava lea ma mafa ia i leanga o lea i le mandate lea Samoa. E mana o mia ai le pepa le nei, o le tele o isi atu nu ua lalalami, ia ua le mana o mia. E fo i lea o lea la ua amo e tātou le avenga lea o le totongi, o isi e ta i se lau tā la, ta i iwa sefulu, ta i fitu sefulu tā la, ua pule a le au nanga ia i le tau e charge i nai o tātou tangata, ona o le nei a pepa, pa tau waa vatu lava le, pa fonga anga Samoa o le pepa, e taua ina wha mao ni ai. O lea ua whailau test, o le taimi lea na whai ai, ma le aso lea, e negative. Ia ona saini ai lola ia lea o le nurse lea po o le fōmai. Lea sa monitoringa ia po pe sa baba aia ia le taimi na whai ai lau test. Ia ona e alua lea ma le pepa lea o le tusi lea e print mai loa, ia ona e malanga lea ma o e wha mao ni ai le malai vaalele, ai tele i whale le vaalele, ia whaatasi e fo im Samoa. O le e ui lava lai le whanonoanga. O lea ua sa matou whaatinoina le ofo i nātou le nei au nanga mō tātou tangata e au no ma se tongi. Mai o le taimi le nei, o le matuato o tele au i lātou ua ele ngata ina maua o lātou pepa nei ma malanga ai. Ia ai o lea lava o lo poki ia appointments at o tele o i lātou, o lo malanga lea ngase ilonga lava e ave ese Samoa le mandate lea mai i requirements o whemalanga inga. Ia ona le mana o mia lea. So mo taimi nei sa velina mo se tali atu. Ia o lo mātou whaatino ina pera o nanga nei au no ma se tongi mo tātou tangata. E whaamaru rua tuai e wai to tele ia i lātou o lo nofo i pō rua ma Wellington. Ia ai o lo taun whai ai au tūtuli mai. Taimi ta tala i le ofisa. Ia mo pepa nei. Mantua fo isa velina i rosfu fai tu la. Tau ngā i pepa le nei. Ia awa a pea la e le whaia i le taimi tala whea ngai ina ia iei te tonu rosfu fai tu la lea. Ai te le iuru fale i le vaa lea alu Samoa. Ia ona lea o ngā atoa lea o le pepa. Pa pea nā voi la ona le mwhai ona malanga le tangata. E te lea la le afianga le iai. Ia ona ua charge ia le fee. Ia ua whainga tā i ona access e tātou tangata ia le nei o nanga tā ua a o toa tele le ua mata ona whai malanga i se tātou tunu. Mō le whaamanu na maina la ia a whaapea oelo e fia malanga e le leona e so ta e pe le ofisa tau iai le taimi o lau vaa. Le taimi te alua i le ba, le taimi le poa dai le malanga i le ba lele. Ina ia fuala ia i le appointment te fai o lau rat test.
ia ina ia talawhenga i te tono lus fu fai tu la leo la e malanga i Samoa. Ai whainga mo i lātou nei e malanga o na moe lei au kilani. Ai o vātu le lus fu fai tu la o fatu amalanga i Samoa. O lona winga e whailai au kilani la na test. Test le a fo i e malanga i Samoa. Le angai le o mawhai ona whaia i nei. Ona e na le lus fu fai tu la au ngā ile. Le pepa leo le a whai. Ia o se tali atu lea ai sa o lea o tele ia o nanga o lato whaatino ina. Ia ai ua chacho tātou tangata mo le pepa le. Malo lava whaftai ia, malo fo ili lau fionga mala o tau au nanga mo le wha mama avenga mo nai o tātou tangata. O tu unga i o le wha o nganga le mask, po le tali pupuni o fonga. O na iei lava vaenga po le soifua malo loina, po whale mai o tūlanga na ie pe i e wha mamafa mai i wha o ngā pia. Wa o tele lava o vaenga o le atunu i o le toi wha o ngā ina. Wha whea i le ulfa le atu i la o tau au nanga pia wha pia o le alua toi whaile tui o le posta le wha o popo. E te tauna wha o ngā lava ia vaenga ia lau whionga na nai. Ia o lea lava Severina a wha pia lava e te olo ia mask olo o saunia. Ia. I taunu watu ia en paia ona tāpā ia lau talifonga. Ia ona whaangaina leo o nanga. Leanga o la vea ia tātou au nanga i lalo le. O lea ia inga leo o whaamaro sia i pia. Ia no whaanga o suifo malo loina. Pe o whare mai. Ia malo o atfo i lau fo mai. Vaenga umalava o lo whaatino ina ai. Ia tautu o ina o suifo malo loina. Ia o lo whaamaro sia pia. Ia le whai o le taipuni. Ia e moisi no whaanga. Ia o lea ua tatala. Ia ai o lo taatia lava ia i la tōpo. Ai ar company a whai lava o lo o whaamaro sia i la tō. Ia o le whiwhiringa sa o lo tole na o nanga taitasi. Ai o le tali atu na ia o lo whaonga. O iei la lea wanoa le vaenga lea. O lea o tatala le avanoa e mātou te tufa i ngā tuai ia le tele o vaenga nei e te wina e kalesia me o mask o rat test le poi lau tatala i tu atu le hatbeli mo e kalesia e le lei al tātou tāpena pena mamao ona abatua leo pusa nei te ufa le lei a wa pusa i le fa pe e umaso na o ngā ia ai te ufa le lei ia tasi le vaenga o le first aid ia po le o nanga mua fo i le mawhai ona tāpena ina e kalesia ia pe ato e oso mai ia ni wha ama i ono mana o mia ai vaenga nei ia ai o lo malu pui ia tāpena ina o vaenga nei lea la ua tatala lea wanoa mai tātou o nanga o ai lava le kalesia o lo iai a wanoa i te tonu o lātou kōr po o no whaanga o le kalesia e mana o mia e abatu ia pusa nei o mask whaatasi e ma rat test ia e whaato ai mai lea tātou ofisa ia ona o mai lea piki atu ia pusa o mask ia ma rat test e teu whaalelei a wai tātou te lei loa le taime to e mana o mia ai fo ia pe ato e oso whaafose i mai se si oso wha inga ale whaama. Malo, pe o le vaenga tā ua lava na o le nofsila fia o le lava i el whaama i e pe o na tātou i nei vai tau. Ai lau fionga na nai ona o leo tātou i e lalo suinga i o le vaenga o le soifua malo loina pe o na iei le Health New Zealand i a po le vaenga foule leo tātou i e le suinga o au nanga i tono o mtanga albenga le soifua malo loina le tunu o. E ini suinga o le ua mātawina le taimine i talo na amata mai la somo mua iulai e te fia whailoa e ono nofsila fia i le atunu u. Ia. Ia, lei whaftai atu. Atonu e le o iaini suinga fo i le e a whaina i fua au o nanga e tu saolawa i tangata lau tele. Pau ia suinga i o loo iai, ia suinga i personnel po o i tu tonu lava i o matanga luenga. Ia e le ngata ina suia ia tōwhinga. Ia a o suia fo ia whatino ina o lātou tiute.
ia ai mai se fo'i la o le o tu iai ia vaenga ni sa ta o district health boards ia po pulenga ia fa itu malo le na ba ia fa mai vaenga te tele lana o suia le o tasi lava le o nanga o ngā tonu le o iai ia o le te fatuora Health New Zealand ia o ina le o sau uma ia so ta inga e ave sa o lava i o tātou pulenga nei wha i tū malo. Leo lo iai ia mene i ta o localities. Ia e le o iai la se swinga po i le wha pe e te aruatu i lau fō mai ua iai se swinga. Ua le o iai po i se swinga i le tātou lava i au o nanga. Le ta ua business as usual i teimi nei lona winga o alava i ngā ruenga sa whai e le i suia. Ia e le o iai se swinga te le o lo iai. E o foi la i au nanga o meo kone kalate o le whaatino ina o services po o au nanga te itasi. Ia e le o iaia se swinga te le pau lava le mea la o sui mai i le Ministry of Health po le tanga ruenga o sui fo malolo ina. Ia le o tu i tonu le te fatuora lea o po le Health New Zealand. Ia le o lo o whaangai yui uma mai nei le te leo vaenga. Ia le foi la o tilo peila o to finga o le fiunga ia tanga loa lea na ia o lea ua movie o lea ua whaaitu malo le regional lea ua ia vaia atua ia le region lea e alu tau i ngai Hawke's Bay ia whaasolo atua i ngai Wanganui ma vaenga umana ia lea ua tatalanga ia le au nanga lea ua le to e local i nei Wellington ia lea ua tatala whaatelea tu i tu le regional ia o nai suinga tele na o lo iai ai le o iai se a fianga te lo le au nanga lava ia i le alu atu o le tangata le eva ailana po mai ia whaata se fo ma le mai e le o iai ni suinga te le o vaenga na Malo whaftai, ia, ta whasolo mai vaenga i o nanga o lo o awanua i tutono la o tau fo i tau tua e toi fia wha i loa ma wha pula tili wa o te loa i tele i o isi vaenga o tau o nanga o lo o iai mo tātou tangata fo ile ngatai tono Hutt Valley ia a tua atu lo o awa tu e nisi vaenga o tau tau tua whaiona e sauno e ina nai ta ia Saverina o le vaenga tā ua lava le o lo ia o lo o maua uma lava ia wha maunga nei ma au nanga ta itasi i te tonu o le website ia ma le Facebook a le Pacific Health Service Hutt Valley ia ai mo le nei lava i tū la taua ina toi whaamana tu atu nisi o nanga tā ua o lo loma nei peila o le aso whareile nei ia i le o le a whai ai ia le savali le men's walk o le lona lua lea ona whaataunu uina o le pokalame le nei ina ia whaata ua ai i o tātou ta māma le tupulanga tamatala bou le tā ua o le tilo i le soifua malolo ina o le tamā e le o whaapea la o whaasili atu ai le whaamuamua i le soifua malolo ina o tamā ai tu tia i tina le ai tauna ave lua vaenga na mai o le aso la o le aso wharile nei lua sefulu tolu o le masina le nei o le a whaataunu ina ai e whaapotopoto umala i le nofanga lea i le lufululua i Marston Street i Lower Hutt po o le church lea o loo iai i Marston Street o ina o loo whaapotopoto uma iai mai o le taimi le nei o lea o loo tilo le tātou au nanga i le toa tele o i lātou lea ua whaamauti noa mai o le a awai e a fia e fo inisi o au nanga i Pororua ma Wellington i le tātou savali le nei, o le savali fo i lea e le o se savali te te ai o le savali fo i lea ina ia mawhai o na maua le awa noa lea e whaasoa ai lea nga tasi vahenga tā ua o lo o lo laua lunga le whaamoe moe o le mental health mo tātou tamā o le soifua lea malolo ina o le mawhauwhau e le o mawhai ona te lea i lātou ele o mawhai ona whaasoa. Ia tasi la nei a manoa tā ue mawhai ona longo pui e rie po i le pa i o tātou tunu.
o ai lava e avanoa ia o le ono i le afiafi o le a faataunu i nai ia ai o le polokalame lava ia e amata mai le tolu o le tolu ia e amata ai ona faagaioi uma avaega o le polokalame ae o le ono ia o le amata ai lo le savali lea latou uma lava o le aiai le aso ia sumai ma tala mai ao tasi le avanoa e mafai ai ona e faasoa atu i lesi o uso ia o avo i tulaga o le talanoa faasoa ina ia mafai ona tatou galulue faatasi ni auala lelei ia auā lava le faalelei atili o soifua malōlōina o tamā o loo faia pea pe ona taʻua muamua o loo faia pea tatou tui puipuia o loo faia lea i vaiaso taʻitasi i aso tofi ia e aso atoa o loo faavanoa ia mo i latou walk in po le appointment po le a lava ia faafesootaʻi ina ia silafia lo o atu foʻi o le aso toʻanaʻi lea o loo loma nei o le ua matou lagolagoina ai ia se taʻaloga liki rugby league i le vā o le atukuki po le Cook Island ia ma toʻelau o loo faia la lea taʻaloga i Pororua Bernie Wood Park i Pororua i le aso 24 o le faamoemoe o le aso ma le mafuaaga ua lai ona matou una ia ma lagolago ia o le mafuaaga le tasi Men's Health ua manaʻomia le galue faatasi o aiga e lē na o me ne tau ona unaʻi e tau foʻi o unaʻi uma ia le lautele o le aiga ina ia lagolago o latou tamā ia e maise lava o gasegase patino i tamā lea la e faatino ina ai le taʻaloga lea ma le a fai ai foʻi ia ni tui puipuia ia ma nisi lava o auaunaga o le a faasoa ai le aso le 24 toʻanaʻi e Bernie Wood Park i Pororua le a faatino ina ai le faamoemoe lea o nisi vaega tāua ia pea ona ou taumafai e faamanino ma faamalamalama tulaga lea o pepa ia malaga ia ua matou ofoina atu lea auaunaga e aunoa ma se totogi e totogiina ai ia i le pepa lenei i le pei o isi auaunaga lea o loo faia le temi nei ia e faamoemoe o le a isi suiga mai le tatou malo i Samoa o le e avea le vaega lea ma mandate a latou ina ia faafaigofia ai femalagaiga le tatou atunuu ia o nisi na vaega o a nisi faamoumouga o loo manaʻomia ai ia me se foʻi o le tele o faamatalaga o loo totonu o tatou website ma le Facebook ia le avanoa lenā e mafai ana e asiasi ai ia vaavaai ai ia o loo faamatalatala uma ia le tele o nisi auaunaga cooking sessions o loo iai ia ma le tele lava o isi auaunaga o loo iai tonu o tatou Facebook ma le tatou website e tau faamanino ai ia vaega uma o le auaunaga taisa velina malo faafetai ia tonu o le faalogologo atu o le ua tele nisi vaega ua e taʻua mo le ofia faalauiloa ae pe seʻi tase pe se vae ona toe foʻi mai le faamaeʻa mai nisi vaega o totoe e laufioga nanai tai
Ia e toi whaatalo whātul nei vaenga o tātou pokalame pe lava o nau tau whaafonga mai. Ia lo tal no atu me le fionga i ana nai pāti mua au o le polesile o le au nanga le Pacific Health Service i le Heart Valley i le nei fo i tai au. Ia o tūlanga i o le fo i māta wato lo o moli mal whaafatai anisi i lunga o tātou upenga ta whailangi na nai whaatatau le fsosani leo lo mwhaina maua mo le whainga o le test pole so enga mo le COVID-19 mo i lātou o lo o fuafue malanga i Samoa, ia whaamalo whaafatai mo lea vaenga. Ai o ani si vaenga o lo o iaile o fia whaalau lau fionga nai? Ia, pe ana lau sila fia Saverina o lo o ngafa fo tatu o nanga ma le vaenga lea ta ua o le Community Connector Service o le au nanga le nei whaapitoa lava mo a inga o lo o whaawhainga tā le a fo i le tamau a inga ma vaenga ia pe a whaapea o lo o maua nisi whaamai. O le au nanga la i le ngata o lo o mawhai o na fisosoania i a inga fo i lea i rent o fale, o pawa, o mōli, i la tō ia whaapea ua maua nele tamai i whaamai, ua le mawhai o na arue whai ngā ruenga, ai ua le ai fo i se tutongi e maua mai i le ngā ruenga. O nangala nei o lo o whaatino pēr tātou ofisa, mai o taimile nei ia pētu sā ma le se fulu lima a inga o lo o whaiona fisosoani ia i vai aso ta itasi. Ia mo le tau mwhaila lea i vaenga umalawa e ono ai maisia i a inga o lo ia i alo mwhanau la iti. O lo o tau mwhaila wa ina ia awane i a whaina ai i alo mwhanau la iti tūlangane ai maisia le winter i pawa ho i e o lo ua avatu le tusi e TPA pawa. Ia o iai lava noa nei i tātou ngā luenga. Ia a whaapea o lo iai fo ini a inga o lo whaafonga mai. Whaafso ta i pēr tātou ofisa ia o na tala noa lea i le whaurulunga fo i o le vaenga tonu le nei au o nanga. Sai sa le li lea o Derek Saumolia. Ia o ia le o lo whaurulu. Ia i le vaenga lea. Ia whaatasi ai fo i male tamaita i a epi. O lātou nei o lo ngafa ma le whaatino ina o le au o nanga le nei i le mātou whai ngā pāanga ma le MSD o le Ministry of Social Development. Mai o le tala fia ia o le o telea ina whaamuta ia nisio nei au o nanga sa whaia mo isi fo i services. Ia o lea lava o lo whaawau tātou ona o se tūlanga le lei o loo iai. O loo wa aia pēa lea rua i luma fo i lea o le whaasoa i nātu le nei au nanga. Ia i le toa tele o tātou a inga. E le ngata i le tutongi ina o pili ia o loo mana o mia ona ua tele ina whaale tonu tama o a inga. Ia o loo mwhai pēa ona fisosoani iai tūlanga tau tau mafa. Ia pe a mana o mia. Ia o le whaasoa atu le nā i le tasile nei o nanga. O loo mawhai pēr fo i ona mātou ngāri lue whaatasi ma le tele o e kālesia. Kālesia nei o loo ofo ina mai fo i ia awa noa e mawhai i ona ngāri lue whaatasi ma tupulanga talavou o e kālesia. I whaatino ina o lātou porkalame. Ia e mai se fo i o le fisosoani ina ia mawhai ona maua ia awa noa e hae ai ia paka. Ia me se fo i ono fuanga ia o lo o taungata tele whaingata o na maua e la tau fisosoani. Ia pe o ina o lo o ngā rue whaatasi e tato o nanga ma vaenga nei o e kālesia. Ina ia whaafai ngō fie o na whaonga ina i la tau le tele o nei no fuanga. Ia aile o avea le poloka ina o na o le mwhai o na la tau tutongi ina ia o le taungata o nei no fuanga. Vaenga umala nei o lo ngāri lue whaatasi e tātou au nanga. Ina ia whaale leia atili, ia whisota inga nei ma tātou communities. Mo sila fia ia o le tātou au nanga. Ia e whaapitoa lava mo tangata Pasifika. Peita i ane, ua moli mawina le taimile nei. Le toa tele o i lātou e leni Pasifika. Ia ai ua ngā solo atu tātou au nanga mo ni fisosoani.
ia ona o tulafono e lē mawhaila ona mātou te ena e lē mawhai ona mātou te ena o ai lava i uru whale atu i le au nanga mana o mia se fesoasoani e te taua ona mātou talia ina ma ngā lulua ina ia maua lea fesoasoani ia ae tele ala ina le maua i loa avanoa nei e ofo ina atu ai fesoasoani i o tātou tangata ona ua whāoa e le tele o isi fo i tangata mai e mai sea refugees, Asians, ia whaatasi ai fo i mamaoli o lo o mawhai ona ngā solo atu tātou ofisa o le mea lea ia e lea i awan no whaai ia tātou tangata Pasifika a whaila o lo muna o mea le fesoasoani ia whaatala noa so ta i atu tātou ofisa tala noa ma le au whainga luenga a whai o le maua ia mātou se fesoasoani e mawhai fo i ona ngā lulue ina ia sa ili po o whea tonu e te tauna maua mai ei se fesoasoani tele lātou o lo mana o mea fesoasoani tau le immigration ia e whaamarulu atu pauan mātou ngā luenga ia o le refer o whaafisili nei ia leanga wa ese fo tulafono o lo whaatino ina ai ia ngā ioinga nei tau whemala ngā inga ai po le alava le vaenga o lo fia mana o mea le fesoasoani nei o le no wha o le fisili lava a whaapea le maua mai tatou o nanga e mawhai ona mātou sa ilia ia le awala e mawhai ai ona maua le fesoasoani ia mo o e malo a inga ia o nisi nā vaenga tawelina ai so atu pele ava noa moni au whaafisili mawhai ona tali atu ile nei taimi ia ele i whai uina tāko o kalami Ia, whaamolena nai pe tāu whailoa le telefoni ia e mwhai ona wala au watu ia i mātou fo inei pēr mo mia le fesoasoani mai le au nanga. Ia, o le 5 o tolu i wawha. O le telefoni le nā le landline lava le nā. Ia. Ai o loo iai le tātou e-maili fo i le info i le tātou website ma le Facebook. Ia e mawhai fo i ona au mai ei lau whaafisili ia po au mai lau contact ia ona mawhai fo i le ona fisota i atu ia le tātou ofisa e sau sao lava la lau inquiry fo i le i tātou ofisa pe a whao ngā mai ia le tātou e-maili le na info@phs hut i lai tono tātou website ai le landline le nā ia whaatasi fo e iai le 0800 ia e whaamalulu atu se uma ona email atu le pe text atu le tātou ofisa le 0800 ia wale ke i o avatua se numera e se whaamolmoli ia wale malo whaftai se ito e mai jasia le taimi ma le e poto ai ia le itu pao ta mamol solo le aso farai le whaamole mole na nai ia o le ono ai le fiafi lo whaataatia e a matai le savali rona winga a whaamau poko atua ia tangata i o le afa o le 5 ia o na tala whea ngai le o le ua tuu le taimi le nā ina ia maua o mai la tau e ngā lue taimi e mana vai ia o na so ta i eile i o lo mātou tā lia pe tu samale o vali se lau mon tupu ia ta marawa ia o le ua whato ai mai o le a awa iatu ia ai le fiai la tau e turn up lava fo ilea on the day fo ilea e au no male fisota i mai ia o le amana ia le afiafi wa o le a whaamalama le mamau ma le me e aluanga i ele savalinga ia e alu lava i lunga o le awai lea o tātou le track lea wa umona whai ele Lower Hutt City Council ia mai o le a iaia i lātou o le a mwhai ona whaasino ina ia le awala ia a tōwha i mare puipuinga a tō o lo saunga le mū i le taimi lea Marston Street i Lower Hutt poto iei ia o le church o lo iei ina i Marston Street ia o le a fo i o le Baptist Church i ina i Marston Street ia o ina lai poto mai ina o ina fo i le center fo i le o le a iei uma ina le tele o isi au nanga ia e amata atua i taimi na o le te o le tōru ia e amata i lo le savali i le ono i le afiafi ia e na o le tupā lava o li e le mo mia le tupā vai le solo
le ai o lo mana o mia malava i la to o ai lava a o lo mana o mia tātou te sāwa bali whaatasi ai i le aso. Ia tala noa, whaasoa, o le savali na whai mua. Ese fo le mānei o le experience a mawai, wa o le lona lua le nei, savali na whai mua. Ia sa awa iatu fo iai i le pule nu o loa hat, ma whaatino i nai. Ia ese fo i le langona na iai le aso, i le savali le tae au la sto nai. Ua maua i le awa noa e tala noa i New Zealand born men i la tau nei o tamā sa soifua ma whananau i New Zealand a ua whai a inga pei fo i lea o la tau ia o lo mana o mia le tala noa i tūlanga tau i le anga nuu o lo o fia mara malama fo i la tau ia i le ngangana o mea umana ia e pei o tasili nei au ngā tupulanga o lo o masani ona ave e fa upunga le o le lost identity ia po la to nei ua whaingata ona la to loa po o fea tonu a po la to ni Samoa New Zealand po la to ni Samoa po la to o nisi pe fo ile ai o le vaenga tonu le nai mana o mi ai le so tanga le nei tama ia fa tasi malango ainga ele ai la ele fa pena tama o le aso ai fa pitoa mo men's health ia ai o te tala le mano mo la to uma le tu patina ia e faina la tu lango ina nei fa mo Malo, ia, whaftaila o fionga a whaiele o yeise si vaenga o tatoi, ia, taltonua o po yeise si vaenga i tatoi fia whaalau loa, ia au lei, whamai altatan noanga nei tai au. Ia, whaftai tere savelina, te manatu o lewa ato o oma vaenga sa i le lisi, ia e whaailoa atu whaatasi e male anganga le nā o le whaakitai, e le whaititia, pe ia o na tau mwhai atu, ia, le ai o langona lava ia le nei aso ia le ua tofu i mao tātana la lafo tu umala au sengi pe senga pa au whilelei le langi atu iwa o tangaloa ia le o tātou mawai mālo ona o lo fatu o tia Samoa ia whaamanu ia tele le atua paule mātou talo ia maua Samoa ia le file mu ai mai se foi o le soifua mālo lo ina le leo tamama tina mātou ia le loa Samoa ia malau tāpua inga ia o lea sa mātou talatu i tele le atua savelina i outou whaiva ti whonga laua i lautou ngā luenga po i sa ngawha i ma le whaamoe a o tau pala au le atunuu ia mā lofa i le whaiva u le ngā si whonga lau mua i kumiti whaafoe a meise pulisili ma le au whai ngā luenga ia mā lo lava le tau a tae whaamanu i tele le atua i outou whaiva ia o le nasa utala mulumuli atu manuia le atua i lenei aso ma le vai aso ia o alo whaiva le tātou atunuu i la vasinga. Ia malo whaaftai tele fo ilau fionga na nai ia mo le taulongolongo nei tai au ia me se fo ilau sosani o loo ngā pātia ila o tau au nanga ia wā lava leanga le leima le alo lo whai nei o tātou tangata i tono nei atunuu. Ia sa mo le tātou po kalamel nā, toi mau fo i se whaupoponga i se taimi o iluma, e mo le taimi nei wha asoi fua ia.